Pedi Magareshu re na le balli ba rena go tswa ka kwa lefaseng la ka Loufanteni ya Mmabologolo ra ba le baeng ba rena go tswa gana ka fa le lefaseng la 8 Vlegterabota motse Mollakoma a gomme a re tlo ba gapa e le ba babedi ka moka ga bona gomme re tlo kgopela fela gore jwale ka ge re tlo ja ka diatla tše pedi Magaresho nako e tloga e ba bohlokwa kudu professor ke tla ka mo go wena ngwanešo ke no go fa sebaka se nke o no tatamiša motheletši go le lekgausi mo a re theleditše go a le gona professor. A ke go tame malome ka kapa a ke go dumediše ke boe ke dumediše batheeletši ba Motse Community Radio Station ke boe ke dumediše baruti magoši ke dumediša batheeletši ka mokana ga lena go le mo le lego gona Magaresho go bohlokwa kudu go dumediša ka mola dikgokaganyong tša leago ke a le tama ke re dumelang ke Phahlo Mošou ke dumediša malome ka kapa crew ya rena ke dumediša balli ba rena ba bošegong ba lekgono ba go tswa ka Loufanteni ya ka mola Mmabologolo re a letamiša Bagesho le kae re gona re tlo no rata re le hlaboše lentšu gannyane gore re kgone go kwana nako rena Magagesho ke ela mola se re se kgopelang ke gore ge re thoma ditaba tša rena le nape le no tsena ditabeng thwi sa tlho le jika ka mo wa epolela gore mang wa ga mang nyaka thušo jwang then ra kgona go tswela pele ka ditaba batheeletši ba kgona go le thuša magaeng ba kgona go le thuša batheeletši kua gae le bona ba kgona kwa taba lena ka pelanyana re thoma ka mme o mofe mo malome ka kapa ke nagana gore o mogolo kuo a kere ko mofe wala a boletšeng le nna o ke lena kgaetšedi aka napeng le fegoleng se borala ka baka la re mampia a tloga a lapile melala sa mathomo e no ba madume le introduction ka botlalo ngwanešo ke moka wa nape wa re solela thobela nna ke nna Khutso Kgwete ke tswa motseng wa Loufanteni ke tsamaya le ngwana Gesho e le go Bonolo Kgwete re tlile pitšeng tše kgolo re tlo kgopela thušo ka lapeng a re lokele ke selo sa le re hlokagalla ke batswadi a botse ke kgale dilo tša rena re sa sepela gabotse so ke itše ke theeditše motse ka bona e le gore nka ngwalela motse ka tla ka kgopela thušo ka gae go hlagile mahu ile a mararo go hlokofetše malome go a hlokofala kokwaka hlokofala mama ka ga like a ba re hlapiša ba re iselo ge re tšwa ba re botša ba re na le leswiswi mahu a gona a tsamaye gabotse la mathomo la malome o hlakahlakane hlogo then a feta a robala lampi la kowa ko lona no ba bolwetši jwa jo go tlwaelegileng la mama lona le makaditše cause o hlokofetše le motho o reng gore o bitša batho ka maina lehu la gage o no tšea ke lona ke gona so ebile a re kwane le ka mo familing kore a ke tse gore le gore re bakang nka bolela maaka nka bolela gore re bakang nna le mmangwane a re o sa le mama a hlokofala sa re mmona lona tšatši leo a tsepela o fihla le lehono ya o sa gopola tšwela pele ka tše dintše di go tshwenyang kgaetšedi o monnyane bothata bo bong gape ba ka gae keng nna bothata baka kore sale ka poloka mama zanka ka no hlapišiwa mola ke ile ka gapeletšega gore e be nna ke ya mmushareng so ene loka sale yona nako ela mmangwana a tsamaya o ne o tloga a re botša re la bona le lena ka mahlo gore na sebe se ntliša mo keng so se ra gore nna le lena a go swana gore ke le founela or ke bone vele a zanka no founa a zanka no a sa tla le kwa gae le ba bile date ya dikapolo a gone le mothomi one a gone batho ba ka reng ba ile batla go no tla mmamogolo a mamaka wa ba yena a tlang kua
gae re ile ra tsona le sesaka re o nyaka thušo e re fitlha ku ba re botsa gore mama a robala and mola ka nnete wa ka ba sa robala cause ke ile ka mmona a mpotsa re yena o motsong o mso gaufi le ma ba dulang so gona mo a ka kgone go kuša re go reega o bona mamago alright why wena o ile go hlapiša stopo sa mamago le ngwana bo ausi ya go ba le gona bo mmangwane ba le gona bo mmamogolo ba le gona basadi ba kgoro geno ba le gona ka lehula mama a sanka go ba le motho ka reng o mogolo ile a ema le rena like ke ba tlhalosetša ke re gape re tšo saenela stopo mmušareng ka gore be le se gona ke ba emetse go fitlha ka bomathung sepetlele ba mpitse ka 8 ya forogo ka ema go fitlha ka 2 o'clock go ne le ba o ka reng ba dula gausi mare le o mewane a sanka wa a fitlha mare sesaka o ile a kgone go tšhaiša mmerekong a tla mola nna e le nna ke tshwanang le mama ka fane ebile le mmušarole o bone ngwe le ka mainaka ka tsamaya le sesaka ra saenela mohuku kwa sepetlele gore mmušara wa motšea mo bekeng ba tlile Tuesday mama tlhokofetse Monday ka masa ka Tuesday batla a ba fitlha ku ra ba botsa ra re ka kwa mmušareng ba le ba retle ka Laboraro le ba bagolo ba gona ba ba fanang ka kgwete mara zanga ba emelela mangwana ka yena o la re bona maena le mama ba ile ba gahlanela monna a ka se kgone go ya mmušareng okay ka Laboraro a zanga wa ba le motho a ileng a ithaopa ka tsamaya ke noši ka kona le ba mmušara ke boloka e tla ba nako mang jwang then Friday mo bekeng ra ba tlhalosetša ra re kwa mmušareng ba ntlhaloseditše gore gape go ne le gore go apešiwa stopo sa hlapišiwe mola nna ke sa tsebesele ke le ngwana bo mmamogolo ne ba le gona zanga wa ba lomi one a ileng a go emelela a tsamaya le nna motho a ileng a tsamaya le nna ke mme mo mongwe wa ka so a re yena o tla nkhapa so ka tsamaya le nna Friday le monno mongwe ke ka mo family ke yena go ba omanya re le ba bagolo le tla jwang gore le gane o tsamaya le ngwana balla mamogolo a re yena o tshwenya ke maoto o godila ka segone ka tsamaya le bagolo le mosadi o mongwe a thethaopa a emelela tsamaya le rena ra ya kua le bona mara tlhoko a sanka ba re ba no dula ka kwa ntle na ka tsena ke noši se se kompotše mo ka nako mama go fetša go robala ba le founela sepetlele o ile sepetlele o nonnoši sesaka o tšhaišitše mmerekong o ile wena le sesiago ba bo mmago a go no mote ya tlileng ba tlile ka moswana gona go tlile mmamogolo and then ge lo laelela mamago kua le molaeletše goba le no saena dipampiri ba tšea mamago ba mo iša mmušareng wa lena rena re no mo saenela a tsamaya that's why mmago a le botšare a ke gona ka gae mo lena le tsebang gobane mmago ga a laelelwa go tloga ka gare ga sepetlele le fihlilelano saena dipampiri ba le ba motšea ba tsamaya ene phošo ye e riagetše ka lebaka la gore batho ba bagolo ba be ba santše ba lefetlahlo yeo be ba se gona o nkwešiša so batho ba bagolo ba be ba santše ba lefetlahlo a batla so taba ge ile so ke phošo go tloga kae ku mama wa gago that's why a lla re ngwanaka ke a go kwa gore o nyaka go bona ke loka mara ke palela ko go robala o mpona ke le malapeng gobane mo ke leng gona moya wa ka wa tlaišega so problem e so e hlotše ke ba bagolo solution ya gona ke gore santše re tle re ye go beakanya re ye go tšea moya wa mama gago a ye go robala ka kgotso a tloge go ba malapeng a batho a ye go dula gabotse phupung mo a robetšeng gona akere ka nako nngwe ka mogae ka dinako tša go swana le tšena re ne go gahlana le mathata mabapi le tabeng ya di-family go ne family tše dintše e leng gore ba no kry-a ba le gogiša boima kudu ge ba santše ba le thuše ka mahu ge batho ba sa nyake ba tlogele o ka se gapeletše batho go dira ntho ba e tsebang nto mathomo lena le bana re ka se re ba bagolo be ba santše e be lena le ba botšang gore le direng ke bona nke be ba le boditše gore tsela ya poloko e sepela so wa ikwešiša ke kwele go bolela nto nngwe gore dimmušareng dilo ka moka di ngwadišitše ka wena o ne mongwage mekae ke na 27 o ne 27 society ke sa gago
mara le se sa ka bane sa gage ne ke no kgotarabolo ke ka saka ka re difane sa ka le sa mama di a swana se sa ka mo la paseng a di swana o thomile go ba le society o ne mengwaga mekae ke 27 be ke thomile berekana nka re be ke ne 23 years oh o berekile kudu sesi o phadile batho ba bangwe ba e leng gore ke batho ba bagolo ba no hloka di-society o berekile thata o bontšhitše gore mothola ke motswadi ya gago a kere re a leboga re fetela jwang pele magagešo tsenang ditabeng re kwele taba ya magotlo re kwele taba ya lapa re kwele mahu tsenang ditabeng re kweng gore go ria jwang le re magotlo a riang magotlo ke kwa gae a re ja bana gore a re kgone go kuša gore ke a tlhago ba ke yang a re tsoga a no tsoga re jele maoto a re jele ka mara matsogo ra leka gore re apara makousu mo ka moka a no ja le makousu ane nke o sa le gona mo tabeng ya maoto masokise ao e lego gore magotlo a le ja maoto ge le apara masokise a no ja masokise a ba fetela le kua maotong taba ye e ne nako e kakang e diragala goba magotlo a ja bomang maoto goba a ja maoto fela matsogo mmele go diagalang ka tiragalonyana e ya magotlo a re ja maoto le matsogo ge le tsoga a le kwe lena ga le ngathangata wa re kosele re no bona ga re tsoga a re jegile go ne le loto le lengwe le o nthometšeng lona mola WhatsApp mola o mpontšha gore ka nnete ruri magotlo loto la gona šele wa le bona malome ka kapa ke la mang ke la gago goba ke la ngwanene ke la ngwanaka ke la ngwana gago le be le go le ba ba kae ka gae ke nna le o fela le two fela and then mmane ya lena o dula kae le bana ba gage o dula ga Mashashane ke bogadi ba gage goba ke ga gage ke ga gage ebile ke bogadi jwa gage and then ka mo lena le dulang ke ga mang ke ga kokwaka o ke ga kokwa lena ga bo lena ke kae mama ka o tlhokofetša a Sneston ba dula le monna mara a sa monyala like o no dula le yena monna a na le motse le gale and then mo tabeng ya go ngathega maoto le dira eng ge magotlo a šetše a le jele maoto le ya dipetlele le ya dingakeng le ya kae a re a fela pageng ya ka kapa maubane le page ya Dr. Moremi ka nnete ruri le ya bonagala loto la ngwana wa kgaetšedi ya rena mo e leng gore magotlo a tloga a tšere karolo kudu kgaetšedi ya ka o kgone o tšwela pele ka tše dingwe gona mo tabeng ya magotlo ke kgopela go botšiša mo magotlo a na le nako e kae a thomile go le sahlela ka gare ga lapa a segale a kona ngwago ke no re ka bo ma February a segale a jira tax a ja motho kore le ge le a thia ka retex a ka sijo a ja lena le di bucket tša maope no a re kgone o bea re ka se bee sijo mo a nyaka bucket a bope o itswaletše a tlo engatha o fitlhela itsena ka kwa gare di go gona di-bucket tše ka reng di ngathegile magotlo ka bogolo ke ya makaka leomutla ke ya magolo a le kana le mebutla le ke le mo la corning ya soft gona bona re kile le golo le mahlo a magolo le tsebetse golo wa kgona le bona straight a sala manyana magotlo a thomile go ba gona mmago le na sa le gona na se tša hlokofetše nke le mpotšeng mo dikgaetšedi tša ka tšepedi ka bophelo ba mmago lena ne mamago lena go kwagala gore o ba ane le motho o ile a nyalwa mmago lena a sankantšhetša magadi ba mtsebetse kala ba rekeng ba no kokota that's why ke botšiša gore mmago lena o ile a nyalwa goba go riagetšeng gore mama a fetše a sepela o ba dula le monna o ga bona and then lena le gola le golela kae ga kokwaka
ga kokwa lena a senkela ya mo mama go lena ba le gona a ke gausi le gausi be re no ya mo mosagareng re boa re etla ga le yena ba etla ga etetse ga no ithobalela ka mo ga gabo okay so thuso e le nyakang kudu le nyaka thuso ya go raka magotlo ka gae le nyaka thuso ya go hlapishiwa le suswila mmago lena le nyaka thuso ya gore mahu a labileng gona ka mola gae ba robatšiwe batho bale and then ge re ya le ditaba pele akere so yeo a se probleme ke tlo le thuša ka yone difamily tša bolena lebaka eng le tšona mo e leng gore le palela ko go thušega mama e be motswadi o mongwe o sešetše na ithatela jwala ka kudu kore le gore le society go bonaso ne a sa tsebe ne le motswadi o mongwe o no dula a noile jwala bale mo familyng ne ba sa mtšee serious le le gore rena ba gore go neeme diro re ya mme re setse re no bona re mola ba re hlaola like a ke kuše re ne ba ra ba dutše ba bolela eng bo kgone no bona re mola gona ke a te gapeletša so ne ba sa mtšee serious mama gago and then lena ge le lebeletše go ya ka lena le bona o ka re mama go lena diphoso tša beng a di dira o ba dira eng le eng le eng le eng ye e dirileng gore le ba gabo ba nape ba mohloya le mo e leng gore ga a santše a bolokiwe ba mo neelele ka lena bana ba gage mama nna phoso tša ge be ke no tsea e le nono a go nwa jwala le go tlatša lešata plakile ke tše ke se tsebang mare ba tlaletša rena bana ba na re torase tša rena a tabile vele na re botša taba tša rena a tlatše lešata kore ebile a emele kwa pateng so mara go godiša ke motswadi wa go nwa jwala sese ka gae ka gore re thieleditše ke batho and then mo gongwe gone batswadi ba ba ephepang ka thabo la mmotlana kgolo ya gona e ba jwang so nna nako ngwe ke no fela ke ya ka gore wena ngwana o jwang nna mma gore rena gore o tloga gale mama e le motho mongwe wa go tenwela jwala go šetše mara rena re swanile ke no rela re mara e ba buang kgodišo ya gona mo go lena like maikutlo a gona a reng di-challenge tša gona ke eng gona wa ba because dilo tše ntšhi ga gona po kry-a care ya botswadi ya ka go felelela ka gore a šetše selo a gone nto a ka go thušang ka yona o swana le ID nna ke swane ke sokotše go kry-a pass ke godile ke sene ID ke kry-ile malobanyana ke bala grade 12 le ona a gapeletša ke di-social work gore a ndirele ke sokotše tše dingwe dikole kere ke a tsena ba raunya ke ga pass ke senayo kore ga botse kgaetšedi batho ba swanetše ba lemoge gore go godiša kore go le motswadi o enwa o ka fetša o ria gore bana ba gago kudu ba go swana le lena ba makgarebe ba tla ba kry-e ba gola ba šetše ba tepha banna e se nako o nkwešiša le ka fetša le dira dilo tše di wrong because ka nako e le santše le galemwe mme o kgoši ndena a kgone go ka lefa maele gonne le ka kua lapeng le le bolelang ka lona ke la kokwa lena malome a lena wa lasbon o santše a šale ka mogare ga lapa le o kae o tlhokofela malome ha nae ba se nae and then ka mogare ga lapa le go šetše lena le ba babedi bana ba kokwa lena ka moka ba tlhokofetše o šetše mmangwane ntlhalosetšeng ka mahu a hlagang ga bolena a e ba mahu a majwang malome o hlakahlakane hlogo malome o ile a latlhagela ke mogopolo a feletša le gore a bola ke setšhaba a bolaile motho malome a lena o ile a ria phošo a go tšea bophelo ba motho a mmakišang motho le rena re tsebe because re be re motšhaba kore malome o lolele go ya le ka mokgwa nna be ba ntlhalosetša bo mmangwane le kokwaka le bomama malome o lolele le ngwana mamogolo a gage so ba lwa ba ntšhana madi ngwana mamogolo a tsamaya ngwana mamogolo ba dula motlhaletse a tsamaya a ya gae ka madi ale so a fihla kua mama gage ka go kwata ba tsamaya ba reka ngwanola so malome a thoma hlakahlakana mehlakahlakanela a thoma a bola dikatse a bola eng a botša mama gagare batho ba nyaka gore ke bolae lena so go avoida gore ke bolae lena ke bola dikatse so a fretša merong gore a ntša a ba jwa ka mokgwa nna rata mo motšhaba ka molapeng re tšhabela
mo go meretsana kereka masanjone tšhabela moo gore o bolaile jwang ausola nna re tse because be re se gona bo go se motho be re tšhabile be re se gona o mo dirileng auso o mo tlhabile ka thipa kore o mo tlhabile ka thipa gating ya bo kgarebe kgarebe e sa apara o be a ratana le ena aowa kgarebe wa e be e sa apara a ke tse because toulo e a rile o thota re kry-ile ka mo jarateng ya gae e reng gore kgarebe be e tetatile ka yone ema pele malome lena le kgarebe gore ba tla ba šala ba gahlana go a se apara toulwe malome ka mogola ba hlakahlane ka gona le kgarebe ba ka se bolediše mara gore kgarebe e tlile jwang ka kua gae malome a ba e bona ba ikitimisa go fitlha gating ya gabo a re tsore go tlile jwang nna re no re ziba kgola go noraoa malome lena o bolaile motho re sa re tsebile ya gore malome lena o bolaile motho ra re ziba e nngwe gape ya gore ba mmolaine ema pele sese lena ge le tepotsa gore wa phoso ke mang gare ga tabatše ke rela lena ge leno ba le nagana o ke malome a lena o ko ba mmalaileng lena ge le nagana le bona o kare o a phoso ke mang gare ga batho ba babedi ba nna go ya ka nna be ke bona kare malome cause batho ba reng gore ba mo rile ka mogo ba bona and a botsa mama gage so ausi ba mo rumile ka mogae ko mongwe wa bo batswadi ba reng gore malome ka ba bitsa bo mma go bona so a gone ke sore ausi ba mo rumile ka kua gae gore a tla re eng cause malome nna be re tsamaile rile mo kerekeng mo be re tsenang gona a ena a setse a noši le bošego ke rela gore lena ge le lebeletše le bona o kare wa phoso ke mang mo gare ga bona le bona o kare ke auso ene why if ke auso a bolaelwa gating ya gabo not gating ya bolena so le rena re diputša gore nto ba e apere e nyakang ka mo gae e tlile jwang e tlile le malome a kere malome o bolaile ku malome gape yena ga fetše o ria molato wa gage a tloga kose yena a tloga moo ba se tlhole re gore a ba sa nagane le gore o rileng motho la ba se shapo ko ratsa ka mokgwa ba se shapo ka gona ntate moremi kore a sanka ka no bona ba re motho shule kua o shasharekane monagano kore ka mokgwa le ba leng kore kore ntlalosetse ba se shapo a dirang kore ba bolaya diphoofolo a kere a bolaya diphoofolo tše mama ga mmutšhare wa o bolaya diphoofolo tše a re batho ba bošego ba re ke bolae lena ba bolaya diphoofolo dipudi dikatse ka moga bona dikatse a di bolaya jwang dikatse tše a no di bolaya o kry-a a di epetse ka mongokonong wa mollo ka mo mongokonong wa mollo a di epetse nabile mama ga mmutšhare wa e gane o ria so a rena ba nyako gore ke bolae lena so a ke nyako o bolaya lena ba nyaka madi ka motsong a ke nyako o bolaya lena ke re bokaone ke bolae phoofolo ke kwa o kare o a hlakahlakana kgaetsedi yaka ke kwele gone le mo o bolelang gore kgarebe le ba be ba le rumile ka ga geno go ya ka nna mara why malome a mmolaetse ko gating ya gabo a se a mmolaela ka mo ga geno es a be a le ka ga geno a rumilwe go ya ka nna ke nagana gore mohlomong maybe a ke rebe ke se gona a ke tsebe ke re maybe ba tlile ka kua gae malome a mmona then a mo kitimisa go a mo swara gating ya gabo why o sa nagane gore malome a go ba ba lateletse ka kua gabo ka mokgwa ba leng ka gona ke ka mokgwa kore ka mokgwa nna be ke mmonang ka gona be ke sa nagane gore a kaya ka motseng ya batho kore malome ka kapa ke nyako botšha se sepudišoeng wena o kwele mang gore kgarebe be e tlile ka kua ga geno ka mokana ga rena re no nagana so ka baka la gore a ke re bone seaparo ka mo toulu and seemo sa gage be se seo re ka reng a ka tsamaya kore be le nagana maybe malome a ka ba a phaile theto ka gang kore a go ke re nna a ke tsebe because be re se gone ene if e le gore kgaitsedi ya rena o be a se a apara and then
stopo sa gage ba se kgweditše a se a apara a bolaile ke malome a lena go ne le dilo tše dintši ene toulo e šetše ga bolena ee e hlobogile jwang toulo ga bolena ene wo ba tšhaba eng gore le rena a re tsebe and then potšišo ngweši malome a lena ba mmolaetše kae gona mo manganeng kae ka gae thabeng tseleng ba mo tšere ka mogae ba mo iša thabeng ba mo lateletse ka mogae nna ke re ka mogae re kry-ile maswika e re maphodisa ile re tota ba be reng gore be ba le gona setšhaba ko se rena fela be re se gona ba re ba mo lateletse ka kua jarateng ba mo fotšha ka maswika then ke ga e tswa a ya thabeng a ya utama a fitlha mona thabeng a utama ba ra bona ke monna dikgomo then monna dikgomo a botsa setšhaba se gore motho le monyakang šola utamme kae right a gone molato and then ka moraga ga lehu la ngwano wa modimo a bolaileng ke malome a lena pele malome a lena a ka tle a hlok lena a bolaiwa go ne le ka tsela ye mohlho mongwe le ileng la kopana le difamily la le ka go kgopelana ditshwarelo go ba la lokiša taba ya se malome a lena a se dirileng a bona ka mokgwa o reagetseng cause but re feleletše re thuthile ke maphodisa a reša police station then police station ko wa ka ke ga tlo nyaka batho ba ga mo letebejana buta ga tla mo tša mo letebejana o boloketse gona mo lefanteng malome a lena and then gone jwale le kana le dula lofanteng and then ditiragalo tše tša mahu di diragetse kae manganeng o manganeng all right batho ba ka se be le boroko gore botle bo be gona ka malapeng le bo tlo nyaka gore re tloga re tla go lebelela go na le nto nngwe sese le dutse le molwetši le mmona re motho ke molwetši le mmona re motho o di alwetša go se gonagale la se mo tšeela se mo išingakeng ba ile le mo išitše sepetlele ba ya ebile mama ga decide a botsa ba na le maatla mama ga decide a botsa maphodisa a re kgopela at least le no mothunyang loto ba eng le go ba re kgone mo swara re a kgone kry-a thušo maphodisa a se molao wa rena o emapele motho le ile la mo iša sepetlele re mo isitse ngakeng a ya folanyana o kobala a tšhaba mara le gona gone bona a tsena gae re tla batla ba misa ngakeng gape ba mmone gore gape jalo ka re wa thoma ka yona kgwedi e tee gape o ka re tlhokotlhakanne 4 months cause ba molele December potšišo ya ka e re salela mo iša sepetlele na sepetlele nako tse a decide gore maphodisa a mothunye ke a nyako misa sepetlele a re bokaone one motlhaba tshwana eno ba molwetši ya gago wa motlwaetseng a re lehung la mmago kgaetšedi yaka lehu la mmago go diregileng o ba jwitše go diragetseng ka lehu la mmago lehu la mama a bajwa mama o bajwa gore a bajwa o no tla kua ga e sontaga a etswa monneng wa gage gona mo ba dula le ena a tla kua ga a fitlha awa a nkere ke tlhatswa wa šene a tša kobo a la fase a robala ka mokamoreng tiki na ke fetša tlhatswa wa šene ela ke re motho le o no bolela batho o no re bathuši ba and batho ba ke a ba tseba e le yena a reng wa ba tseba nna ke a ba tseba ba bolela ka maina ba bolela ka maina re bathuši ba he potseng gore ga botse le nyako ntshekisa wa le nyako ntshekisa le nyakang kokwa go yena o hlokofetše jwang o ba jwa nna re kwa ba re ba be le sukiri yena a senka bitša batho yena o tlhokofetše gabotse ke yena o ka reng re o tlhokofetše gabotse okay taba ya malome a lena ga etse diaka sa mathomo ke kwešiša gore ka lebaka la ge go be go ne le dintwa ka nako a bolawa kgatlho ka maswika ke ne nneta gore moya wa gage le yena o ka kry-a o se wa tšeiwa gabotse a wa tšeiwa sanka raya le mo ba mmolaetseng gona sanka wa iwa gobane le tlogile go tšhabiwa a ke re le thuthilwe go thuthe mmola ga motse ola ka lebaka la ge go be go ne ntwa ba šireletša lena go ne le kgonagalo gore o ka kry-a ga gabo lena ba tlogetše medimo ye mengwe kua morago
mara ke kwešiša gore nto e diraga ke tiragalo ya neng ke tiragalo ya ngwaga 2010 ya 2010 ka morago ga mengwaga e mebedi goba e meraro le ile la boelela la nwa go tšheka kua maropeng gore go jwang a sanka raya sale sa re noa re ile o thota fela a sanka raya feletša re boetše lebaka la gore ba le thutiša ke lebaka la gore be le dula le molwetši o e leng gore ka kgopolong ga gabotse ke a ba re thutiša ke rena re no decide-ang go thota lena be le tšhabang ao ko re like wa ka ba kgopišegile tebe ka mokgo ngwana gage a hlakahlakaneng ka gona kokwa o thutišitše ke ge ngwana a hlakahlakane kore bona re fetse o mmolaya a napa a tsamaya lona tšatši leo mamphodisa ke re ba re šireletša ba re tšea ba re tša police station then mara nto ngwe le ngwe ya gage e šetse gona kua gae that is why moroka a re le tlogile le tšhaba le tlogile le tšhabišwa ke maphodisa kua a le tšhabiša mphakati wa mo lebeng le dula gona nako le be le dula kumanganeng magotlo ba le gona ba le gona magotlo a beng a le kua manganeng go njwala ka mollo Fontaine wa tseba go ka bona ka gaene go na le probleme ya gore ge batho ba hlokofala ba fafahle o tsebe gore go na le letswa le le kitimang ka mogare ga lapa cause e ka sebe mamago a bolela a fafahla a bitša maina batho ya ba malome ya lena ngwana bo mmago a boa le yena a fafahla a bitša maina batho mme mmago lena o robetše lehula gabotse mara go bontšha gabotse gore go na le bošaedi bo bobileng gona ene bona o tlhokofetse mmago go tlhokofetse malome pele malome a kere wa tlhokofala koko wa tlhokofala kokoago go latela mang mama go latela mamago nto santse le tsebe ka stopo sa go bolaiwa batho ba le ba ga bo stopo sela ba tlo bereka ka mokgo ba ka kgonang ene go ya ka gore letswa le ba le berekile ke le jwang ga ile re ke letswa la molokwana rite le tlo sepela ka mogae le latelana so le ka fela ka moka go shala dikgogo di nnoši la pala tswalla ba le thiba ka moshasha go ya ka gore batho ba ba berekile letswa mo ba le berekile ka mokgwa mohutamang ba ikwešiša ene nto ke nyakang go le botša batho ba le be ba šireletša ngwana wa batho wa bolailweng gobane be le sa tsore ka letšatši leo a butia lena o tlo bolaya batho ba ba kae kua nageng ya beng a dula go yona nnete ka molao wa Afrika ba re ga re a swanelo tetšeela molao matsogong re bolae motho ga a dirile molato re santse re bitše maphodisa a tle so gona mowe ke sola le maphodisa a beng a tlile kokwago a ba botša gore tšeang motho ba ganneng go mo tšea maphodisa a na le tsela ya bona ya go bereka le motho ge a gana go namela ka gare ga koloi e le ge e le gore re nyaka tšhireletšo pele a khosa damage ye e rileng ba ikwešiša ge re ne bothata motho a re ile tiragalo ya go swana le ya malome re bitša maphodisa ra fa maphodisa man power rena re le setšhaba sa gore motho santse a tsamaye mo lefelong le a ye go kry-a thušo not gore re mmolaya cause o tlo mmolaya ba le bulela case wa ikwešiša ndane la riang la swaro ke bona o ka re o nyako bolela mama nna e nngwe e mmakatšang ka lehula mama gore ke se ka kweša gore mama ka ba tšere keng kore go ile gwa ba le aushomong ka mofamiling yona beke mama go tlhokofala ka yone ka re e be le labone a founa re ke kgopela o botse mama gago a tle ka mogae ka pela mme wa gona ke ngame a ka tsogile a go file le ranta a bitša mama ka rena be ke mo tseba mama gore ke motho wa o te ratela jwala ka ra wa re ke go iša ke a tsa gore o ka seye a ke go fegeletše ke family ka kwa gae awa ka tsamaya le ene e ke fitlha kwa ra kry a moreketse jwala a moreketse jwala bola a mo fare ngwana gešo swara o nwe jwala jo mara o rie gore o mphe MT ke o pheta taelo ka yona mama ana jwala jola ka mokana ga bona a mo fa MTL lona ya re labhlano mokibe ke ya re e bo le Friday ya re mokibelo Sunday mama hlaka this one ke sa kushura a ka ba bothata e bileng mo wa tseba ga etse diaka motho wa ješwa gargane ne ene ke kwešiša gore go ya le ka mokgo seemo se leng ka gona le bona gore mmago lena ka ba bolailwa kere ene ka lebaka la ge le be le sola gore mmago lena o bolailwe ka go tšhellwa ka jwala wae ka nakola ya lekhu ba fetša go tšea stopo le senke le suggesta
gore le bitse ba pathology ba tle ba motšie and then ba kgone go ya go checka gore mama go lena ka ba filwe poison or jwang. nna ke botsisitse ko sepetla ka ra botse ka ba le bothata ba motho ke bile ba re bona wa ke natural death bona ba tsebe mmago o tsene sepetlele o tšere matšatši a makae pele a ka robala. ke ile le ena ke re fitlhela sepetlela ka ne le ma 10 ka dulana le ena ka ma 12 ka tsamaya ka wana shala tlhokofala ya masa and then o tsene sepetlele ka lehlatso ka letšhollo o tsene sepetlele ka eng nna re mphapo like a re mmele wa gago so wa gwa a betha ke stroke lotulela ka monare wa gata lefela le kobens ana ba ba motsamaiši ba mona metša wheelchair le mogalemile ga kae ka taba gage ya gona jwala re mogalemile gantši o paletše batho ba bantši ke mmile tša di-social worker ma-teacher o re paletse ke gale a inwa jwala nna re no tlhalefa mama a inwa jwala okay a gona bothata gaetšedi yaka thušo ye le e hlokang le tloga le hloka thušo ye e tseneletšeng and ntongwe ke nyakang go e bolela shi go setšhaba sa le re ke manganeng go setšhaba sa ka manganeng go bohlokwa gore ba le dumelele gore le tle le tšee moya wa malome wa lena lebaka e le tabeng ya gore ge ba ka se le dumelele go tlo ba le batho ba ba lahlegang ka mola sekgweng sa ga bo bona motho ge a se a tšeiwa o khosa ntwe re ibitsang gore ke sauwe go ne ntongwe batho ba no re go ne sauwe motho o no tšea ke sauwe a te tseba ya kua a no makala a šitša le nageng ya sa itsebeng ke lebaka la gore o gatlana le mmoya wa mohu ka mogare ga sekgwa and then motho o wa go tšea o wa go timetša go iša tseleng ye e sa nyakegeng so setšhaba sa manganeng ge e le gore ba thieleditše radio e ya gabo rena ya Motse Community Radio Station goba ba gona ka mola dikgokaganyong tša leago go bohlokwa go lena gore le nyake mpudi re sepeleng re ye go tšea seriti sa malome wa lena re se tloše nageng ya manganeng naga ya gabo bona segwa sa gabo bona se hlweke malome le yena moya wa gage o ye go robala ka khutšo mara ntwe ke nyakang go le botša yona lapa le la kokwa lena le ne le bothata go bontšha gore lapa le la koko le ne le bothata le balela gore batho ba hlokofala ka go latelelana makhu a tla ka go latelelana ke ya kwa gore go ne le batho ba le sa ba tshepeng okay re ka se ba latofatše ga jwale mara re na le tsela ya rena ya go bereka gore ba ileng gore ba jile mama gago ba tswelele le molaleng but before re ka bereka le tswaleng re santse re lebelela gore nnete mama gago o bolaile ke ba goba mmago o ja ke matšwa a le a tshenyo ye e leng gore e hlotše ke ngwana wa gabo na ge e le gore o ja ke matšwa a le e leng gore a hlola ke tshenyo yela e leng gore e rile ke malome ndane re a phopota re ya ga bo mohu re a phopota ra re batho ba modimo go fela re fedile banna re kgopela tshwarelo re bolelele mongaka wa berekile mola a eme rena re tsebe selo then mongaka o tla ya go bereka a emiša letšwa la gage ka mokgwa ka gonang so se nna ke nyakang go le botša sona ke se lapa lela la koko ka mokgwa le neng madimabe le neng mathata ka gona le neng makhu ka gona le dutse ka go lona le tlo le imela ona magotlwa le a jang batho le tswa le sepela ka mokgwa wa go fapana le ka fitla ka diphoofolo le ka fitla ka meriti le fitla ka mokgwa wa go fapana a go kgona ga le gore legotlo mmere kwa lona le gane go ja dijo tša ka gae tše e leng gore ke marathana mmere kwa lona le je nama tša lena why legotlo le santse le phela ka dinama tša lena ke legotlo le le buang la go lekana le mmutla ke legotlo le le buang la go tseba gore mo ke gone chefi ke tlo kwa ke legotlo le le buang la go no nyaka go phela ka lena mo go neng magotlo le tsebeng gore go na le mokgwa wa gore go sepela go na le thokolosi ye e leng gore e tlo fetša e te phepa ka mebele ya lena ke bona o ka re go ne le mmangwane ore ke mamogolo wa bona ya re ka no tsena le yena ra kwa gore o reng ka lebaka la ge nako ya ba sa leka go re kgokagantšha le yena mola ke kwele kgaetšedi ya ka mo a re ka lehu la mma go bona mmangwane o ile a re mo go bona se beng se motlišitše mo gae se fedile ka mantšu a mangwe e ra gore ga go sa ne se e leng gore se tlo mmuša gape ke kwele gabotse go tloga mola mmago lena a hlokofala mmangwane o ile a boa gape a seng ka boa gape mmangwane šo mo moyeng
Mangwane Thobela le theeleditše motse community radio station ke ngaka moremi wa bolelang ke ne le yena malome ka kapa ka fa ke na le sesi ke bonolo ke na le sesi ke khutso bana shiba ba tlaka Mangwane mohlako wa bana ba le o tseba a senke ba go botsa selo ke bonolo bonolo o bolela nnete a re ka lehula mmage ke yena a tswang go hlapisa stopo sa mmage lena la asanka la tsamaya le yena a sengera ya nna be ke setsa go hlokofalelwa ke monna bo ke fetša hlobotse tšatši di ba re mmago o hlokofetše gore ke gone ke mmoloka ke mabaka a go kwagala ka nako e go bolaiwa malome wa bona le be le gona be le gona be re sa dula sa eta bopedi manganeng a sekhukhune go ile go a kry-agala nako ya gore le ye go tšea moya wa gage kua robetšeng gona a senkere o jee okay ke re tlo dia sommamogolo go tlo nyakega gore go ye go tšeiwa moya wola ku go tšeiwa moya wola kua ko go hlola khutso ka gare ga lapa la bolena ko go hlola khutso nageng ya manganeng ko go hlola gore kua manganeng batho ba ba yang go badiši ba galabe ba mola ba sekatla ba timela ba bitša ke moya wa motho sa la hlokofalla thabeng ya manganeng a kere bana ba khile ya rerišana le bona a ba le botse selo e ka ba la motshepa mmamogolo wa lena ke Mmangwane le a motshepa mmangwana lena nna ke motshepa lebaka la gore se kwa tshepa mmangwane ke le o ga fetole a o le nna ke di motshepa ska tla tša šala le wa nnoši lebaka la gore le seke la tshepa o mmangwane keng nna sa gore ke ska ke sa motshepa ke gore tšatši le lengwe mmangwane ebile a no tsena kwa gae a lebanya ka moraka a re ena go nkgela ke noga a purupuša ka morela since lona tšatši le gore ba a etila e tswala a le ga mašašana a tsena ga mola ka moreng ya ka re ka mo go nkga noga ebile ke a motsa ke re ga noga e ne e monkgona a purupuša a se tswele selo a napa tea beka gage a re ena ka kwa gae ka sa robala fela zanka a robala o tlile a tla robala ka lehu la mama sala tsamaya gona ngwago a zanka notlha sa robala ka kwa gae mapele kgaetšedi yaka ka nako ye Mmangwane a phuruputša ka kamoreng a re o nkgela ke noga mmago be a sa phela mmago a reng ka tiragalo yewe mama na le ga gage okay and then Mmangwane pele a tlo phuruputša o be a etswa mo a dulang a tšea nako e kakang kapa matšatši a makae before a nkgela ke noga lona tšatši le o tlile le gona ke a fla a šia beka re ko bona sesi aka a ya go mama ga bo o buile nyaka maswiswana so a burupuša ka kwa ntlong e ke nkgela ke noga ka mo go nkga noga a tšea beka gage a napa spela nko o botšiše Mmangwane gore monkgwa noga ko mo jwang mo mmangwane putišwa mathomo ba re monkgwa noga ko mo buang ya bobedi e ka ba ke therešo ngwane o dilo tše a di bolelang dilo tše di bolelang a di gona ebile ga ke di tsebe dilo tšeo be ke re ke tša tšatši le ke tlogile mo mašašane ke tlo ba bona ne ke fihla ke bea teke ka mokhukhung ka re ke sa ile go bona mmago lena ge ke bua e le bošego ka tsena ka mokhukhung ka robala le ngwana ka mokhukhung tša gore ke itše ka tsena ka kamoreng ya bona ka re nna ka mo go nkganoga le monkgwanoga ga ke o tsebe bana ba ke kgopela gore ba le botse nnete ba se ka tla mo Thobela FM aowa mmago rena ke go nyakega nnete Mmangwane senke ka tsena ka RDP ya bona a itse RDP e nyakile ke rena so lena ka mo a le tsene ene bela ke rile jwana a senke ke robala ka RDP ke tšhile ke robetse ka lehua go da le lehu ka re go le setšhaba o robala mang le mang Mmangwane le theeleditše motse community radio station ke yona re bolelang mo go yona ke nyaka go tseba mo bana ba ba le ganeditše le tsena ka gare ga RDP ya ga bo bona ba RDP e hlotše ke bona ka re mama le RDP go le mokhukhu o kaone re re ka dula ka mokhukhu le ganeditše ke mang mo go bana ba ke bona ka moka le bomma go bona a ka phela le ganeditše Mmangwane go tsena ka gare ga ntlo ya RDP Mmangwane mama gage kokwaka o hlokofetse a rekile stene o motsetola a sa mfa dipampiri so gwa riega gore stene se a bakiwa koaka motsetola o rekiseditše batho ba bedi stene
o rekišitše motho a boa o rekišitše koka ka setene sa motho. So mama ka mfounela a dula RDP a hirišitše a mmotša re ngwana gešo ka baka la gore mmago a ne dipampiri tša setene se go ka ba jwang ra tlhakantšha ra isa tšhelete ka mošata ba ile se reka ka buswa gore re kgone go kry-a dipampiri. A re nna a ke sa itsena moo nka se re ke tswile ka lapeng ka boa. Mama ka ba sene pasa go ya re ka mokgwa ngwana gešo a tlhalositše gore mama pasa ga sa le time ya 2005 a no tlogela se tlhola sa iria. Nna ka ga e be le nna fela ke na leng ID. Mama a fa nna tšhelete le ya stene a re wena tsamaya ka mošate o patela stene se ba kgone go riela pampiri. Nna ka tsamaya ka mošate ka patela stene sela ka ge yena mmangwane a latotse gore a wa nna ke sa tsena felo ka moo ke tswile Kgaetšedi ka kua ke ga kokwago goba ke ga gago wa tsa go ya le ka mokgwa nna ka gore e swareganyane mmangwane ka gore nna eng ka nkarabe mo ke nyako tse ba re ka kua lapa le re bolelang ka lona ke ga kokwago goba ke ga gago ka gore nna ke hlompha kokwa ka ene kokwa ka o hlokofetse a re ka kua ke ga gage e no ba tsotsi moropile e sa mfa dipampiri le ge sepatetse ke nna ka ID yaka ke sa re ke ka ga kokwa ka. Okay wa ile ganeditše mmangwane go tsena ka gare ga ntlo ya mmage ka ge mmangwane re dira wela ke mokhukhu nna re kile mmerekong mokhukhu le wa re sa dula ka mokhukhung mo ne re tse setulong ka fase ga mohlare ba re khani mmangwane wena ha o thushi ka selo na a ra wa jwang nna ka baka la re nna a ke sa tsena felo ka mo nna mo ke dulang gona RDP ke rekile lebaka la gore le moganetse go tsena ka re ga RDP ke lebaka la gore go wele mokhukhu mmangwane a dutse nto ngwe le ngwe re mmotsang yona ya ka kua ga gabo o re ena a sa tsena felo o tswile e sware mo mmangwane o tseba eng ka taba ya go wa ga mokhukhu ke itse ke tloga RDP ke re ke ilo ba hlola ka hwetša mokhukhu o ile wa ga ke banna ba ka di-next door gore motho a ba bolele gore mokhukhu o ye re thushe go boletse motlhadi o mongwe wa go dula RDP wa ngaka di dutšilene kwa fase ga tshara a ntela re mmangwane ga o thushe molana go nyaka dikota ka re kota nna ke tla ya le kakang ka re ga ke na selo ke setše ke dule le monna wo ke fihlileng ka ena mo ke sena selo ke sokola ka re ra ke tla thuša ka eng ka gore le sente a ke nayo. And then Teresho go no kuka ntle le tšhelete go no go kuka le senke go le bia mola go ba kota go no e bia mola go ba go no thuša ka go phutha a sanka la isha le matsogo fao le ba tela mokhukhu tela ba takile banna ba ka next door be go se le mosadi wa batamela be go thuša banna ba ka mo next door ile bona ba tela mokhukhu ke tse ka mo re bolelang ke ga geno and then wena go nyalwa ka ge ba go ganetša ka RDP o nyaletswe kae ba tlile ka bitša ba gešo ba tla gona moo ba tla bantšha ba kokota ke rela gore le tsene ka mo RDP goba bakgonyana ba tsene ka mo mokhukhu be sa le mokhukhu e sa le ka mokhukhu ona ola le ganneng go ba thuša go waga okay o se tšowe okay sesi lebaka ke le tela go ganetša mmangwane go tsena ka mola goba mo le ya loišana bolalang ye le nne a ra boganetše o tsena o ba thotha kua mo le ena re retša re ena a sa itsena ka kua o rekile RDP so batho ba kua a lwa le bo makhelwane a re jwale o tla ka gae ka re mao nna ke gane o e tla ka gae o ka no tla ka gae mara like diphatlho tša go nna phatlho e ntši o ka no e bea ka mo mokhukhung a sanka ra re o se ka tsena ka mo RDP gaetšedi yaka le ya loišana le bo mmangwane a re loišane le ya tshepana le bo mmangwane nna go motshepa ke motshepi a o motshepe ka mabaka a reng a ka go dirang ke eng se se riang gore ke se ka motshepa nna le ngwana gešo le ngwana gage be re tlhole re etswa re ya go moruto mongwe a re etswa re fitlhe kwa go moruti ra nyakisa maphelo a rena then ba re tlhalosetša a fetša mo re botiše ka mmago rena gore wa e no ba motho wa nabile moruti a re tlhalosetša mo pele ga ngwana gae a le tlhalosetša a reng moruti a no re kore nna ebe ke lebetse ke kgajane gaetšedi re fentaba moruti o tlhalositše a reng moruti o retša re nto ke kwelang mmago lena
gore a ska re wa ya senya ko tla ka gae go se mo a dulang gona ra bona gore o phela ka jwala nambile nna mo nna ke gopolang a rawa mo go lena gore le ga tlile ka kwa gae o no fitla a robala ka 12 nako ya tsamaya gae moruti o rile mmago lena bothata keng kgaitsile ka o re gore a ska robala emapela kgaitsile ka bometšheletse o rile ka kwa gae go ne ntwe e moraka mama ga ka no tswela pele a dutse ka mola a ka tla hlokofala e ka tla ya motšea ntweo a zanka no re botsa re ke nto mang jwale ye e ama o mmangwane jwang mmangwane problema ko gore nna be re kgotsa gore a re ka tswa re ka moka e se family a ke re ya batla motho ka ga a tla re o re phethela ditaelo aga yena ka se mo phethele mo gare ga ena o tlo motsa ra wena re tlo go tlhalosetsa re le ba babedi la ka re phethela taelo e se family a re khupetša ka mašhela o re khupetša re noši yena mme kwa thoko ke gore tša gage ditaelo le ditaba di no dula di le thoko and o ka mo thoko o ne le style re ile re ya go ntato mo ntato la re ke kgopela gore le se ka tlho le se ya ka kwa mabitleng le lo phasa lo re yang go se ka kwa mabitleng a go motho and ba berekile mabitlana mara yena mehla ka notla mo o ya ka mabitleng wa flo wa bolela iblo ga le mebu ya ka kwa mabitleng o isha ka mebu last ba rotso before mama tlhokofala o tsere mo bola kwa mabitleng ga sha mo bo dula mama gape ya ga sha le ga gage mangwane wa itse ba taba ya gore tsoga mobu wa go gasha mo o dulang o tsoga mobu wa go gasha ga gago wa kgona gore ke tse mobu wa ka babitleng ke gashe ga sefi segaka ke a kgotsa le mo ga ka ke tle ke gashe mobu ke kgotsa go taba kgotsa yeo le mo go e fihlile ena sefi ka tle le hunna mogalabi wa ka gona mo a botsa ba ka bogadi ya ba mputsise ka rana wa kgona gore mobu wa ka mabitleng ko o tšee ke tle ko o gashe nna ka motsheng ene mo ba reng bona ba biditse motho ba re o dirang a mpiditse ke le mo ba mphounela ba re tswa monnong o mongwe o re wene taba tša go nyaka o ne re le gona a di nyake rena ka rena re ba bannyane ka rao nna nka se kgone dilo tša mohuta ba remagone ra go kgopela gore o tle ebile a rela rena o retse ngwana gage ge ke fitlha kua gae mo ngakeng ya bona a se ka ya ke noši ke sepetse le sefi ya ka a sa phela ra ya fawe mare go nyakega letswai go nyakega eng ke re be ke sore tšhelete ke tere tšhelete ena ka ba fa nna self dilo tse wa tša ya go reka ke nna go tswa bona ba di reka mare ka mo motseng ka mo ba re go na le ntho ke yona e ferero ba tsengela le ketima bošego nna ke sa dule fao ka ntšha tšhelete ka lona le se ka ba la wara nna ke sore tšhelete tsa mo lo reka dilo tse le tse le dišega moruti ke nnete bana ba le ba rekile dilo tse le ba di tšea ba dišega moruti ka ba dišega moruti tša re butša re dišitse ke bona moruti o la latlhile bošego ga e tla bošego o tlo phetha tša dithata mowe o ba khurimetša ka ona mašela a ba bolelang moruti o la raowa wo a khurumetse ka mašela ao bothata bja ka ebile gona moe go tloga gona mo senge se ke tseba gore ona moruti gare nna ga ke khurumetšiwe a ke riwe selo bothata keng fitlha le kgone ga ke tsebe gore go riegileng kare ga senge ka tlhole ke sa boela mo ga moruti kare ke buile ka bua ga mašašane alright mmangwane wena wa ba tshepa bana ba nna ke a ba tshepa ka ile bana ba sesia ka re ke sa ba nagane gore bona ba ka nnagana dilo tse dimpe okay lena le tšere kae bonnete ba gore mmangwane o tswa go ga mobu ebile o gašitše ga gage ebile o gašitše lapeng la mo mmago ba dula o a ya ka mabitleng o tsamaile le ngwana sisa ka wa mathomo a ba ya ka mabitleng ke yena gore botsa re gane mmangwane o a e ga mobu ka mabitleng ke mora go tseba gore o ga mabitleng ke ya gore o gašitše ku re kwele mama ya bobedi re kwele ngwana gage o mongwe gore mama go fitlhile ga ya gaša ka mobu ra kuša re ko onola a se ra re ko onola a gašitšeng ka ona kwa go mama mmangwane ke thereso wa fitlha gae wa gaša mogala ba gago sa le gona ngwana o ba reng o sepetse le yena wa dirapeng sa le wa ya le yena dirapeng se kile ka yana dirapeng ke tsoga tee sentse ke dula moga mašašane bele ke le ngwana o ba go borela ba re a ijale nna dijo ba re mma ngwana o tlo go tšhelete ke yena ngwana o mobu mo le ngwana ka lo motee a senke a tseba gore nna ke swere mobu a gore le ngwana a bileng a bona ke gaša mo ge ke gaša mo jarateng yaka ke tšea letswai le lekgorofo ka lehlakantšha le santa ye kgorofo ka gaša ka re le ngwana wa ko monnyane wa mafelelo ka tsamaya le ena ka re ngašetse mo terateng tša gore mobu o gaša ka botseng a ke ditsebe tša gore mobu o gaša ka motseng wa ka mabitleng ka re sentse ke belewa senke kwa le mama ka re ka mabitleng o ntšhiwa mobu wa berekišo mmangwane
Mmangwane tobe lena jwale ka motho o mogolo le motswadi wa bana ba jwale ka ge motswadi ya bona a se gona gone jwale mathata a le itemogellang ona ka familing ya geno ka mahu a e leng gore a hlagile a sa swarege gabotse wena jwale ka motho o mogolo wa šetšeng wa ka mola lapeng lela o nagana gore lapa la geno le hloka eng gore bophelo bo boele mathomong le kgoneng go kwana le swaraneng gabotse le bana ba ba sesiago le bana ba le bona le bana ba lena ba kgone go gola ba tseba gore ke bana ba bommane le bommamogolo wena jwale ka motho mogolo o nagana gore lapa la geno le hloka thušo wa mohuta mang gore le boele sekeng le hloka thušo ya gore re kgone go boledišana lapa le boele sekeng re bega botse ka gae bane bothata jwa ka jo boteng ko gore bana ba sese ke a ba tseba le tlo boledišana kgwedi tše pedi ya boraro ba tšhentšhitše bane ke bothata jo le gore ba mpalela joo nke go ya pisi ke a e rata ka lapeng gore re be family ya go kwana bane bana ba ke ge ba re nna ga a ke tshepe a ba ntshepe dintšule ga ba lentšhe mo go lena fela le kua lufankeng ba tseba nna ke lawyer mmangwane mo go bana ba e le ba babedi e le bana ba seseago o nagana gore ka gore ke kwiša gore go swana ba ka seswane motlho mongwe ne le o mongwe a dirišang o mo o nagana gore ke mang o e leng gore ke mo hloka khutšo mo go bona wa tlhokang khutšo jwang e tlhaloseng gabotse papa ke mang mo go bona o e leng gore go ya ka wena o nagana re ke yena a hlolang empherefere ka molapeng ko mogolo ko mogolo ga nnyake total wena wa monyaka nna ke a ba nyaka because ke bana ba yešo ke bana ba sesi yaka mara mmangwane e sa le lekhula mma go bona le hlaga ba boloka sesi ya go a senke o no o tla gae molato keng gore ke se ka tla gae o šetse ngwana wa ka wa ngwannyana mo gae ngwana a šetseng a bereka le bona ba mo rakile bošego ba mo raka ka mo gae le bošego a founela motse go mongwe RDP a re ke kgopela re tle le nthušeng dithuto ka mogae ba nrakile wa e bona bana bana ba fetša barawa a re go rake dula fatshe re tle se re boleleng ditaba ngwanolo wa ka ka re pelo ya gago e kole bohloko ke ga sepela a hiriša masakaneng a dula mo masakaneng ngwanolo gore a tlatla mpotse a senke a no thoma le go mpotse ke kole mosadi wa RDP a ntlhalosetšang founetse nna ka se itšele tlhogong ka no gomola kare ke tla kwa ka yena ka nako ena a tlo ntlhalosetšang kana kare mo gae watla nna ga mpotse selo mosadi o lera wa se gopotse jwang kare o re founekare re tle re mo thuše re mo tshwadise dilo tsa gage a sa le rena RDP mmangwane aowa go ile matšatši wa tsela ke ga tlo thoma ntlhalosetša mmangwane ga o nagane gore o be o swanetse nkebe o bile motho wa mathomo wa go tseba gore bana ba sesiago ba rakile ngwana gago ka gae bošego gare a kgetha go founela batho ba metseng wena o le gona o le mmage a se go tsebiša o mpoditše mo lase di a tlile mo a ke re bane nna ke dule kua ke kgole ngwana o na le dihlong a no thoma le go taba ge e le so a napano e bolela speed mara ba ka ntle o kgona go hloka dihlong a ba botse ka speed mosadi wa go mmotsa ke le re be re phela le ena kudu kwa RDP o re tšeana as family a ke re mmangwane wena o mmago ngwano gape motho mongwe le o mongwe ge a tlalelwa o tlale ya go mmage ntwe e ntlabang le go mmakatša ke gore ngwana gago a rakwa bošego a raka ke bosesea ge ba mmamogolo wa ge sebakeng sa gore o tlaletšwe sebakeng sa gore a founele mmage a botse mmage gore bosesi ba nthaka ka mogae ene ke bošego yena o kgetha go se founele wena a kgetha go founela batho ba bangwe ba metseng mola a founetse batho ba metseng a boa a tla gae a se go hlalosetše jwale ka mmage gore ke dula dirumong kapa ke dula metseng ka baka la re ke rakilwe go ba go fihla wena o tlo o botša ke batho ba metseng nkane ngwana gago a paletše ke go begela taba ye mpe ga kaka le nna ke mmotsišitše ka rena wa no mpotse se le kgale se wa re mama e a ntšwatsiša a ke tse gore ke e thome kae kare a go ne tshele ke e thomileng tshele e thomegileng go badilwe tšhelete ya mang
ya bona gore ona sentse re ba ona ngwana ga go na dula mo ga a dula mo ba re sentse re gontšhiwe bokale boka re kgone go reka dijo ona re aowa nne sentse re tshwantsha tšhelete ntšintši ka re mo ke dula ke noši a ke dule le ngwana ba re gona go sa nyake kwane wa sepela ka mogare ka gorena right ke na le 3 minutes ya gore ke bolele lena pele ke bulela batheeletši ba babedi ba bararo ka baka la gore 10:30 or 20 past sontso tabe re emišeng re fetšeng bana baka ma ke kgopela go bolela le lena mmangwane ke mma mmangwane e leng mma bana ba motho ga go ne ka mogo ba ka setsukileng ba gatane dikgontshe ka gona le dikgomo go tlabana tša šakale le teng lene mabaka a lena a go se tshepe mmangwane a lena re akwa gore ke nnete go ba ga se nnete ke lena le tsebang le mmangwane a lena le bana ba gage ba be le tlhole sepela le bona mmangwane a lena le a tseba re le a mohloka ka pa le ne motswadi lena ra tseba le a tseba le a mohloka mmangwane a lena and then ge le mogapha le nagana gore tšatši le e leng gore o swanetše a be gona ka fase ga mabaka a rileng le tlo motšea kae le rena be re duma gore ga e kwa ditaba a ke re a dulufanteng ga e kwa ditaba a se ka itšela decision a no kwata a ke re gonjele o re taba gore se se ga tlhokofale a se ka tla lufanteng ka baka la rena re lulele ngwana gage rena a re botšiša o kole batho bao ka ga ile o mogolo re šetse le ena ka molapeng nka bena a tlile a tla re bja fase a re bana ba ka gane le lwelang yena a tša decision le ngwana gage le batho bao ba mmoditšeng a re aowa se ra gore bana ba sese le kgale ke a ba tseba a dula 2 years ka boka mroka Thobela ntwe ke e bona mo familing yeki go tloga mmago bana ba ke a sa phela ga senke go a ba le kwano ya ga botsana go ne le putšengwe e be ke nyaka go e butša mmane ya mafelelo ke kwele kgaitšedi ya ka mo ke ga a hlalosa ka tiragalo ya lego la mmage le tsamaišo o boletše taba ye nngwe ya gore mmangwane o rile yena a ka se kgone go ya mmušareng go ya go hlapiša se seage ka baka la gore ba ile ba hlakanela lesogana a ke kwe mmangwane a e bolela tabe mmangwane ke nnete taba e ke nnete sogana le be le hlakanetše be le la mang be le la ga gore be le la se seago ke dutse le ena pele ka re go dula le ena ke bona fela ya kua e ba le ena ke motlhalosetša re nnoši ke re sesi o sekibe wa dira ntho ewe motho e ke sekile ka ya fo le yena a ra wa ngwana gešo ntho e nka se e dire nna ke nobe ke kgatla kore ge re fitlha kua re a thaba o rekela sela letsele ka ra wa go ne taba mara ka re batla ka feta ke bone tšatši le leng ke dutse mo gae ke na le ena re ngwana gešo ke sa ka thoko ke a boya gonjwana a o sepetse o ile ka thoko ya boa ka mo letela motlhareng a boya gona mo gare ba tlankgwetša ka re wene o tlo seleka wene a segara wa ngwana gešo ke tla selekang ka re wa mpelaetša wene nke o mpotse mo mmangwane ge mmago bana ba a dula le sogana lewe wena bo o šetse go kgaogane le lona be le gale ka re mo re fitlha mo lufanteng ke dutse le sogana re se thomo fitlha mo lufanteng yena ba sa dula saete ya go bontša mafiša nna ke dula lufanteng le mogekolo ke bereka ka mabololo re a leboga mmangwane hello bana ba se sea go šiba nke o ba botše se o sa se rateng ka bona ge o fetša o ba botše gore wena o nagana gore ke eng se ba ka se tšhentšhang gore wena le bona le kgone go tsamaišana tsela e te ya bophelo tia dille go ba thoma bjang diko se bana ba bannyake šiba ba mmangwane gore bana ba ke batle moki ba nyaka thušo thušo e ba inyakang e hlakantšitše le ya gore le lena le kgoneng go kwana jwale ka family that is why ba tlile mo ba nyaka thušo so nna ke re go wena jwale ka motho o mogolo o e leng gore ga wa swanela go ya ka dipolelo tša bana ka baka la re bana eno ba bana ba dira tša bojwana ba bolela tša bojwana wena jwale ka motho o mogolo hlahla bana ba šiba ba buše o ba botše gore o nyaka gore ba be jwang gore wena le bona le kgoneng go tsamaišana okay
ba go theeleditše le theeditše bana ba sesi e re nna ke le botseng nna a senge ka lehloya go tloga le kgale family ya ka ke be ke e rata ka pelo le moya le mo ke dutšeng gona ke fele ke diputša ke re mara bana ba sesi ba ntira so ke šetše le bona na nna tsebang gore ke a le rata ene mo pelong ya ka le ka sule ditšhwile because le bana ba sesi o sona ge le bana ba ka ke kgopela gore ka mo gae ka lapeng la mpokwa lena go beng le peace re beng e ntho e teng gore ge go nne le se sengwe gore o ngwatlhagetše ke ngwana something gore maybe o nyakwa mmerekong kgole mmangwane ke nyakwa mmerekong kgole ngwana o fu ke ria jwang ke tlo gore la gabotse ke ra wa ngwana ka tliša ngwana a tla a dule le nna sekolo se gona o ye go bereka ya dikolo di tswaletse ngwana o tla tloga a tla go bona nna ke a le rata bana ba sesi tlogelang dipolelo tša batho a di rie khuf karateng ka go mongwe o tlo go botša fela o mongwe a go botša fela wa tša dilo tše ka moka o dutse fase wa di hlakantšha and then go di hlakantšha dilo tše wa bona gore mo wena mo pelong ya gago ba dilo tše mara motho o mpotša nnete e se nnete e le maaka mo ga ke na motho ke phelang le yena lantse bana mmangwana nora ke rata o tsena ka moketšwa ke phela le bana ba ka ka jarateng ke ka fela ke sa bana sekolong ke le kgopela gore le bena mo le dutseng gona le be le peace and le tlogole go tsena ka moletswa le tsena ka moletswa le se ka re motho mongwe ga lesediša wa le rata right ke le kgopela sona seo go di bušang pelo tša lena le beng ga botse moyeng ke tla gole go le thuša mo nna ke kgonang gona because ke a go tseba gore botswadi ke eng and-e ke a go tseba gore bofu ona ke eng ke tloka ga botswago bogolo antile go fitlha seemo se ke leng go sona re a leboga mmangwane o e re ke no motšea jwale ka o monnyane o e leng gore o swantše a tla a hlahle ko wena ge wena o lokišitše dilo le mmangwane mmangwane šo nke o botše mmangwane tše o sa di rateng ka yena ebile ge o fetša o be o mmotše se e leng gore o bona o ka re ge se ka diragala magareng ga lena le tlo kgona go kwana wena le yena nna se ke sa se rateng ka mmangwane gore mmangwane a se ka kwa ka batho o re yena o ntswele o re rena re kwa ka batho mara yena go nne kwa ka sese a ke tsebe gore o nkwe lena okay se ke sa se rateng ka mmangwane gore a se ka kwa ka batho go se go ntswele gape re loša ke batho o kole taba tša mabare ba re ene a sanka re botšiša and ke nyako mo tshepa ke gore if e re nna ke rena le yena fela re le ba bagolo ge ke tswile le yena if ba mpotša selo mo pele ga gage le yena a fišagale a ba re wena nka se go botse mo pele gago le yena a fišagale le gore wa o kwa se mpotse mo pele ga ngwano ke ntwe ke nyakang ke gore re tshepane o ka mo tshepa mmangwane wena nka mo tshepa ge se nna ke sira mo pele ga gage le yena a ka se ria mo pele ga ka yeah right ke nyaka go bolela something mmangwane a ntheleditše le lena mmangwane a se ke a tšea ntongwe le yengwe ye bana ba gage ba mmotšang yona ka lena ntle le go inyakišiša gore a be a e hwetše gore ke nnete goba ke makanang number 2 mmangwane go ne le batho ba a ba tsebang ko Louwfontein ba e leng gore go ya ka nna ke bona o ka re bana le go mo founela ba mmotša ditaba ene o a di kgolwa number 3 lena ke nyaka gore ke le botšeng ntongwe kapa ke le mošeng ntongwe ya gore le ge e le gore mmangwane a ka no be a loya ke mmangwane a lena ke mmangwane a lena wa moloi ke ra ge e ka ba ka nnete a ka no be a loya ke mmangwane a lena wa moloi so ga go ne ka mogole ka mo khanselang ka gona la mo phumula gore ga e sa le mmangwane ya lena jwale le nyaka go mofa bo mang gore be mmangwane ya bona ke mmangwane ya lena ge motho a ne le mafokodi a gage a ne le mathata a gage a bophelo re phela le yena re mo gotleletše ka baka la gore re a mo hloka le yena o a re hloka so go lena ka moka ga lena hlomphang mmangwane ya lena and then le morateng ke motswadi ya lena wa ka moso ke yena swantšeng a tle a be gona ge le nyalwa ge le phasetswa ge le dira lotše ka moka ga tšona and then le lena mmangwane ya lena o a le hloka thekgo ya lena o a e hloka so professor Moremi ka lehlakoreng la gage tša go robatša bahu tša go nyaka mo go nang le boloi badi moleng ke department ya gago prof o ka tsena peleng ka topa batheletše ba babedi okay a ke leboge sebaka se mphang sona malome ka kapa number 1
mmangwane Tsobe. ke a go sola nna ke le ngaka moremi ke go sola ka fase ga mabaka a mmangwane o ka sekwa ka bana number 1 ya bobedi mmangwane lapa la mo leng gona wa le aga ke la bagadi ba gago wa le rata ka ge o bo rata monna gago lapa la genu mmangwane ga le agege bana ba ngwanenu ba goga boima ba sahletše ke magotlo a bane bophelo ka gae lapa lela la gabo lena le ya ba imela ba bile ka gare ga mahu number 1 mmangwane ke sola mmago bana ba gore wena le yena wa ile sherile monna o motee ene ntho la e dira joke number 2 ke sola gore mmangwane o ske wa tla ka gae o ka se rake ke bana ka gae unless se se o change stene se ke yena o se bitša ka yena ke sa gage mara ge ile gore ke ga geno se se o swanetse go tseba gore mmangwane ke ngwana ka mola gae o tlilo kwa ka wena ye nngwe gape mmangwane o ske wa rera o ske wa dumella go rera ditaba tša bana ba gago ba ske ba go botša ka bana ba gomme ba bolela gampe botša bana ba le gore bana tsebang gore lena batho ba le ke bosesia lena goba batho ba le ke bana ba bolena go ntse le mmangwane re ne problema gore lapa la geno le ne le bothata ge nka botšiša mmangwane o nyetswe jwang wena o šetse o le mo o leng gona Ba kokotile ka nyala ka sekgowa. ba kokotile wena wa ya go nyala ka sekgowa so a re gane wa ga lapa la mo o leng gona mara a re thušane mmangwane go aga lapa la geno gore o tlo o kgone go ya go nyala semmušo ka segagaborena ka mantšu wa ka ke bolela tabeng ya gore mmangwane e tla gae re tle re lokiše re age lapa la batswadi ba gago mmangwane batho ba geno ga ba robala ka mabaka a gore dilo ka mahu di ria ke bana lena batho ba bagolo le le gona and then go ba bošaedi bo bogolo ga go etla gona fao mmangwane wena ge bana ba ke le satlega ga bo bona na bana ba ke ka ge ba be ba hlokofaletše ke mmago bona ba tlo hlobola ke mang ge lena le satle ka dihlobolo tša mmago bona be le gona A se le teng le ga ditlhobolo batho go dile tšhelete o mogolo wa ba re wenti wa gona ngwana wa gona go romele tšhelete ka re kwa sona ka re o go romela tšhelete ka tšatši be le hlobolang ka lona alright a ena bothata mmangwane ke tlo le thuša ke tlo le thuša ka go lata moya wa malome ke tlo le thuša ka go bereka lapa ke tlo le thuša ka go ya go tloša magotlo a leng ka molaga ya jannama tša batho ke tlo le thuša ka gore le santše le kwane bosesi nna ke thuša batho ba tekemišeditšeng go thušega ke kgopela gore le kgopeleng mmangwane a lena tshwarelo mo le mo kgopišitšeng gona le yena o tlo le kgopela a go thome o monnyane a go thome wena mmangwane nna ke gopela ntshwarele gone mogalelo ka moka tšeo ka reng ke ile ka gore ya tšona le tšeo ka reng nka be le gore ke di dirile mara ke sa tsebe gore ke a e ria ke phošo ntweo and ke a o tshepiša gore nka tsoile ke e reile ke tla go tšea bjale ka motswadi wa re a leboga ngwana go ko ngwanaka le nna go go swaretse no tsebe le mo leng ke a go rata mma wa nna kgopela o ntshwarele for go se go tshepegaka ke tla thoma go go tshepa go njwale ka go tša jwale ka motswadi yaka le nna ke a duma gore at least re be le motho mogolo ka lapeng ke re be le motho o reng ka re relela go yena o njwale rena mathata re na le ngona le wena a go ama so and re ka lapeng la geno go ko ngwanaka ke na bothata le lena ebile a ke na sekgopi ke tla le swarela ga botse yona ke le bana ba sesi yaka bana baka thank you mmangwane ke na mo kopang bohloko le ke le kwela bohloko le nna selfo ge ke sa le ko le mphounela ka re ne di tlwaetse go mfounela mara gone tsone ka enako ke leboga moreni ka enako mmangwane ke leboga ka mo go e tsamayang le wena ba kgopele tshwarelo mo gongwe mo e leng gore o ba rietse phošo gona nna ke ba botse gore mo ke le rietseng phošo ke le kgopela tshwarelo bona baka le ke sa tse gore phošo ka ke efeng ke le kgopela tshwarelo mmangwane o le kgopela tshwarelo
mmangwane o le kgopela tshwarelo ra ya mogela mmangwane o go kgopela tshwarelo ra ya mogela mmangwane nako ya rena e tsene e re shaile nkong ka dimena moganyane ke ne le mmangwane ke kwa o re ba kokotile a re tšee ya go nyalwa sekgwa re ebele ka thoko ba kokotile ge o fetša wa ya bogadi wa dula bogadi wa hlokofallwa ke monna o mo rouletše monna wowe a ka apara diaparo tše dintsho mmara ditsamaišo ya thoulo o e sepedišitše ke sepedišitše botse o ne mengwage mekae o le mowe ke swara ngwaga bone gome jwale 4 years ba bogadi ba gago ba go tshepišang ka baka la gore o dutse ko o e fatensete mmangwane a bogadi jo ka legale sentse ke dula le monno wa sengera nokwana ka re monno o tša fihla mo santse re o hlabiša ra rage motse pele re tle re o fetse wa ga motse re o hlabiša monno la ke a hlokofala jwale ka baka la gore wena ga o kwane le 2 years ka baka la gore ga o kwane le ba bogadi ba gago bo o dutseng go bona ebile mohlomongwe o ile wa tethola wa tikiša o tlo hlabiša ke mang mmangwane ka baka la gore monna ga go o hlokofetšene o bolela gore ga o kwane le bona gabotse ke lokiša ditšhelete tša gago le ke tlhabiša nna self o tlo te tlhabiša ntle le bona o bona le ge ba sa dumele selo ke nna ke ba boditše o te tlhabiša bona a bana taba O te go le a le go problem go mo tee fela o te tlhabišetša kae mo e leng gore o tla be o sa kwane le bona mmangwane a ke le wa sa kwane le nna ke kgadi ya gona wa jwale o thoma ka go no te tlhabiša goba o tlo tentšhetša magadi pele ke no tlo le tlhakantšha stay wa mmangwane ma nako ya rena e fihlile mafelelong ka labone frugo ke kgopela gore ge o ka kgona o batamele ka gae bahlanka ba tlabe ba le ka kua gae re tlo ntšha koloi re kgopele go kry-e ka gae re ya go ria dilo tše ka moka o le gona ke a le be o kempe ke tlo ba nrometse tšhelete weekend e fe mmangwane yona ya kgwedi yona ya beke yona e sa lokile le yona wena weekend e tlo ba right ka re petse ngwanyana nromela tšhelete o tlo romela yona ka mokibelo all right ke tlo go founela ke tlo go fa difounu tša gae ka weekend nako ya rena a ebe ya frugu and then re tlo gahlana ka gae ra bereka dilo tše ka mokana ga tšona and then dilo di a kgona go loka di a ba gabotse a kere okay a ke tšee sebaka se ko go leboga bana ba gešo ke lebogile kudu go tla ga lena mo radiong go tla go nyaka thušo re tlo le thuša ka mokibelo mmangwane o beile nako ya ke ra letšatši la mokibelo nako malefo o tlo lefa yona ka mokana ka dilo ka moka kere re tlo fihla gae re tlo bereka ra be ra ya go bereka le kua le tshwenyegang magotlo awe re tlo a bolaya kere re nyaka go bona mo e lego gore no ka kulapeng go sa tlogo le sa tshwenya ke selo ke lebogile kudu theeletša maele go ba theeletše gore ba theeletše ba ikwele wanta ba lena and then le tle le kgoneng go kry-a maele le go ba le boroko le bophelo ka gaya kere a re ya leboga ebile re ke nape ke no topa motheletši wa mathomošo msrs mo moyeng dumela le kae re gona ra le re gona taba mmangwane le bosisi ra ekwa mara mmangwane o tlhoketse bana ba nnete mmangwane o ba hloketše nnete yeah o ya ene nako nngwe o itse ga o le ngwana ditori ga o ne o thoma ditori ene batho ba ka se no o tshola ka ba re wa loya go sena ntwe ba e boneng o ira batho ntate ka ba ka se no thoma ntate ka ba wa loya go na le dilo tse ba di boneng di iragala ya so nna ke tshoga gore ka nnete he le gore mmangwane gana letsogo anyway mo dilong tsa ka mogae modiro o go tlo direga le prof gore mmangwane a ska ba lwala a be di a mo affecta dutse a be gona because ke a tshoga ke tshogela bana ba ke tshogela lena mmangwane le bana ba le ba gage ke a mo tshogela le bana ba gage gore ntwe helo ena o na le letsogo ka nnete e tla sepelela ko baneng ba gae
ke nagana gore mmangwane ge e ka ba o na le seabe o tla re sebela ka khoneng gore aowa le se ke rape le re ge le go tša mello mola la kgotletša thata ka pejwa le go tlo o swanna o tla re sebela ke mo kana bile rana be rano kgotletša ka mašašana nnete a se ntwa bonolo ya go tswa nnete a etse moroba motho o ne wa ganelela o mmotsisa o morare ka nnete a se wa dira so ene bete we mmangwane a rabang ka teng kore nna ke kgopela gore ka nnete ha ikanne ka nnete gore o tla berekisana le bona a berekisana le bana ba ka nnete ka go tshepeha a se be na tsa advantage ka bana ba sesiase re a leboga motswadi ke a leboga prof le ka napelano ba fa e re ke notopa wa mafello sho msrs mo moyeng dumela mayoki le kae mayoki rona le kae a re gona a ke fete ha botse mangwane a re e lori ke na le mo ke ba senyeditse ba ntshwarela ene le bana ba bua ba re re tshwaretse a ya hlaka ha botse o ba tsentja no bolela gore ke le dirile so le so ke kgopela tshwarelo a re he lori o na le mo ke sa le tshwarang ha botse a ke kwe e le tshwarelo e tseneng dipe so o ya pele ka he lori o shetse o na le kwano ya re ba tlo thushiwa bjang ke no kgopela gore mayoki before le ba thusha ba di tlhatlhamolla ke re ka be e le gore rena re tla be re se ba thieletša ba tla bana le bolena ba lokologe and then tshwarelo e be ya nnete ka baka la gore o tshwarela motho o tshwanetse mo tshwarela ntho e leng gore wa itse ba gore o mo tshwarela kae ka nnete ruri ke a leboga re lebogile mayoki moroka nke le ba feng di phone number mo e leng gore ba ka kgona go hwetšana le batlo tša ba roka di phone tša kua gae ke 076 885 1520 076 885 1520 re gahlana le malefo mo mara go na le tše dingwe ne the right reverend tša 072 133 6761 072 133 6761 or ba geshu le ka letšetša dinomoro tša ofisi tša 060 959 0303 060 959 0303 or le ka letšetša 079 170 9862 ke tša ka ke tša professor 079 170 9862 goba ge e le gore go na le complaini le ka letšetša 071 398 1508 071 398 1508 a tla bone dilo tše di tlabeng di tswa ka lapeng la kae la gagwe ke lebogile kudu le re emeleng mola re leboga kgaetšedi tša rena le ka re emela ka mola reception tsohle tšeo di tlhokago tse molla koma le seke la ya filo dula gona moe re sa le ba lena re tla gape ka taba tše dingwe tša lapa le lengwe le e leng gore lona a le hloka thušo gona fa Healthcare Services kgotagala number 9 Hereford Street ka Groblersdal ditirelo tša bona di akaretša tše go hlahloba balwetši le go mekamekana le di chronic medical conditions tša go swana le high blood pressure diabetes goba bolwetši bja sukiri arthritis go le a mangwe a mantši a thuša gape le ka tše di latelago medical fitness certificates for work purposes injury on duty consultation goba go hlahloba ka morago gore o goba le mošomong insurance medical examination travel batheletšeng re ile ra ba le mme o mongwe beke ya go feta ka la bone we e leng gore re le ge re boledišana le yena ka mo ya ba mme we e leng gore o na le bothata le morwa wa gagwe ga a bereke gago le motende ke motho wa go tephelela ka dipilisi jale go ile go ba le motheeletši we e leng gore o ile a theeleditše a kgwathega ke moka a kgona go fa mmeola mmereko
wa go hlokomela mokgekolo ka gae jwale ke ne le mokgekolo ka mo mogaleng mo o e leng gore ke yena a ileng a re ge a theeleditše a bona e le gore a ka kgona go thuša mmeola ka go mo fa letogo jwale ka ge e le gore lenanego le le theeletša ke batho ba bantšhi mmago rena a re a le dumediša ebile re a le amogela Motse Community Radio ke le ka kapa radio ke tsamaya le professor ke a leboga ka kapa le kae re gona rra lena re tamišetseng bo professor ka mo thobela motswadi wa ka le kae re gona le kae mmago rena re gona beke ya go feta mmago rena le ile la kwa ka mme o a bego a lla sa ra re jo gore ga a bereke ga ne tša go ja ke motho wa tetopela go tša fase wa dikujwana di magetleng la kgwathega kudu mo e leng gore le ile la be la feleletša e le gore le a mo tšea gore e tle e be mothuši wa ka mo we gae ke ka baka la eng le ile la bona go le bohlokwa ba gore le mothuše ya ngwaneso ke a tseba gore go sokola go bjang ke tseba motlhako ngwaneso gore go bjang ao batho ke ka lebaka leo ka gore ke ile ka kgwathega ka le ka go founa ka palelo mara modimo a nthusa ka be ka kgona go kry-a difounu tsa ntate Moremi then ka mo founela so ke a itse gore motlhako ya ngwanetso ene ke utlwile botlhoko ka nnete go tsholelwa tsatsi le lengwe a ba go tsholele wa bona go botlhoko bja jwale go ya ka kwano ya lena mma gore na o tla thomaneng ka matogwana ka mo gae matoga ka a mo gae ena gona mmereko vela mo gae mara gona le bana ba babedi ne bana ba nna ke khone go kuka dilo tse boimane so ebe ke ba tsamaisa he piano ke nyaka tlo nthusa bana ba ya wane o wa tsamaya kwa last year February o mongwe kwa gona piano o tla thoma neng go ya ka kwano ya lena nako nngwe le nngwe that try ne ke rile ka jeno ba ka tla mo gae bana ba le ba boa ka di-7 he ke kry-ile motho ba tlo boa ka di-7 and then ke tlo nna le bona mo gae ke batle ba nna metseng awa re ya go gata mma go rena go sasa nka itumela re ya go gata mma go rena re tlo bolela re le mo gae go sasa and then le bone le lena gore motho le o ya mmerekong ko kae re ya leboga mma go rena kwelo bohloko ya lena botho ba lena ebile le tsebe yeo le re fa go yona ka mehla le ka matšatši re a e leboga le sekela la tlhatlhe ke a leboga le lena ka fao batho ba thusega wa itse maele ao ka letsatsi le leng le leng ra utlwella ra utlwa ra thusega re leboga radio Motse thata ka nnete modimo šiwe mma go rena thank you Professor Moremi o na le o mongwe gona fale Professor Moremi dithapo ke tšewe thobela mma go rena le kae ona le kae re gona ka morago ga dillo tšela le bile le tšona maloba ge e be le ne le rena ka mo ebile o re o kgopela mokgwa wa mošomo go na le mme ka mola Thabana o go ofara mmereko ebile o re le go sasa o ka tla wa thoma maikutlo a reng go wena mama pele o ka bolela maikutlo a gago o ka no bolela re leina ke mang re netefatše gore Theresho re founetse motho wa malebana le bolela le o mantshedisane ka mo Snotlelo ntate Moremi ke lebogile kudu o leboga kudu mma go rena ke leboga thata ntate Moremi re go tshepiša gore re tlo go tšea ka borena re go iše mo re ye go bona gore ke Theresho mmereko o kry-ile ka nnete lapa ke lefe se segolo go lebogiša mma go rena o ka reng go batho go ba eletša ka dipitšeng tše kgolo ka thušo ye wena o e kry-ileng tate Moremi nka botša batho gore thušo ke e kry-ileng le bona ba se ka felela ke tshepo ntate Moremi gobane le nna ke be ke sa tshepe gore nka ba ka kry-a thušo ntate Moremi re lebogile kudu mma go rena re tlo go bona go sasa kere ke a leboga papa thank you mama re ya leboga na o rata seo se kwa go mo seale moyeng se go o na le ngwangwe re go mabapi
ke la go ere ya lesomete gore 20 minutes before the hour 11 o'clock. Re buile ka mathata a mangwe magagesho a lapala ka kua ga bota ba tletle ba tlhalosa gore na ke bona bo mang ba tlile ka eng. Profo a re ba amogele semmušo hle. Thobela a ke le tamishe magagesho ka go tswa ka kua lefaseng le botse la ga bota mo ileng gore balli ba rena shiba bošegong ba lekgono ba tloga ba nyaka thušo le bona ba nyaka go bona ka gare ga lapa go loka. Ke a le dumediša ebile re a le amogela lenane go lla pitšentše kgolo tša go apea ke banna le bomme ka kua magaeng. Re a le tamiša mma gore na le tata gore ena Thobela age tate le ka bolela gore ke mang and then mme le ena a bolela gore ke mang and then tate la napa la tšweletša sello sa lena gore bothata bo bogolo bo bo napileng bo go bea mo o tlo nyake thušo e ka ba eng. Nna ke tlaswa ga tlala. Mama ke mang? Mama Mosebedi. Mama Mosebedi. Oh, Mama Mosebedi. Oh, yeah. All right. Papa lebaka le legolo la gore le tle le nyake thušo ebile ke bona le tlile le mama le tla iša ke mpa. Nna gore ke feleletse ke fitlha mo go lena ka kua ga ento nngwe le nngwe e eme go ema gona ntho e diragalang jwale re feleditše re tšwa re nyaka go tseba gore re ka kry-a thušo jwang mo re tšwetšeng thušo gona re le ge re fitlha ba re gore nna ke se feleletse ke no ba ka mokgo ke leng ka gona ke ka baka la gore ba nrometše ka kgarebe so mola ba nrometšeng ka kgarebe ka mokgo mongaka ileng a hlalosa o ile a re ba nrometše ka kgarebe ebile go ne le o mongwe monyane o e leng gore o loya ka nnete jwale o phosha go phosha so jwale ba re le go tlhalosa ka mokgowe nna le mosadi ra gopola gore jwale ka ge le gore ba re le mmaka a tsene ka mogae so se se kaone ke eng ra re thome ka gore re mo dire gore a tsene and then after go tsena nakong go tla ba le dimpho ra kgona go ka tlo bereka dilo tše gabotse ke kgona go patela jwale yeo ya gore a tsene o e dirile gore a tsene metsenewe jwale bothata go tloge moo a go loke selo a kere so mola go sa lokeng selo le se taba gore re fela pelo seo le nna mogopolo wa ka bjale o thoma go ntlišetša kgarebe yeo ka reng ba nrometše ka yona ke thoma go bona o kare ke mosadi o thoma go bona o kare taba tše di dira ke mama mo ke bona o kare di dira ke mama okay ke tsepa o ne nako ka o dula le mama ka 14 years le na le 14 years yeah ka bana ba ba kae bana ke ba ba 5 ka mogae ke bana ba ba 5 yeah mabaka a gore o bone o ka re dilo tše di dira ke mmeo e ka ba mmeo o dira eng ya go se kgahle kgoro ya go ba le kore go bontšha gore dilo tše di ka ba di dira ke eng kore mabošaedi a mme a dirang a ile go gore a tloga a bontšha gore dilo tše ka ba dira ke ena ka ba dira eng leng mama kua mathomong tšatši la mathomo le a robetšeng ka gae tšatši la mathomo re thoma go ratana o rile go robala ka gae fore go rile go sepela ka kry-a phenti ka mogae so phenti ke rile ke mmotšiša gae tsebe and then ra no tšwela pele so ntše ga sa e tsebe ka ge ke be ke morata le kry-a kae ke kry-ile mo morago gampete mo fase so ke mantši bana ga e tla ke re gape phenti šiara ke e tsebe nnan ra tlogela tabe ya phenti eo ra tšwela pele ka bophelo jale bothata ba gore ke feleletse ke naganela yena ke ka baka la gore go tloge mo ya phenti go ile ga ba le ke kgala ke sokola le yena so ga fihla mo e leng gore re thoma go shota lo tše ntšhi and then le yena ka bo yena o bolela taba gore tsona lo tša ka gare diphenti di rathegile so ge di rathegile o di beela aside and then o reka distofi gantši ya ba motho a ratang go apara distofi tekano bo ma 2 years ke kgona puruputša ka mo ledoropong ntongwe le nngwe awa ke re ke mosadi a ka re dula ka gae o feditše 2 years ke tseba go sena phenti le ditofi a kgona go di tšhentšha o ka re ke ne beke tše 3 tše 4 ke kry-a phenti tšela ka moka ga tšona ke gona ke di bona after 2 years so ntho le yona e dira gore ke nagana gore mare di tšwa di le kae lo tšeki e re fetša ka eo after monno gore a bulele mmaka gae a ke re mmuletse o nyakile nkana gore o nyakile dikgogo tše 4
a nyaka mashila ding lo jo ka moka re direkile ke tsemma go ba mmulela ka gore o riang o robetse o robetse ba sa tle go fela le shire wa tla ba ro sepela ka montle the swan nna ke sokola o thibetse go tsena ka gae so gona mo ge re fetša go bereka tabi ka dikgogo tše a re sana selo re tše re tšhelete re berekisitše mo mabakeng a so re fetša go berekiša mo mabakeng a ke sa se gopola gore go diregileng re sa kwane ga botsana o ba le selo gona bo go sene selo nna ke tšwele ka gae ka tsamaya be ke go ne le ditene tše dingwe ba no fana ka tšona plekeng ba re ke dirifante so be ke ile ko diteneng tšeo nna ke no tlhoka go ke bereka ke rile ge ke boa nka re ne le tšatši le le teng to e fetile ya dikgogo eo ke kry-a ka ge go jowa kgogo and nna ke tseba re sene tšhelete so ka tšhaba go ija go bolela nnete so le marapo a yona a senke ke bona gore a feletše kae ko re napile wa bona gona molotse o ka moka ke dinagana ke a morata mara ge ke mo lebelela ke thomo tšhaba gore mara ga botse motho o gape anke re bale ge ba tlhalosa like mangwalo a bongaka ga a dumele gore o bolele ka mabitso so bela gona moo ko gona mo le nna gantši ke fela ke lebelela ena gore mara ga re ba sema cause anke ra se ba e ba le ka lebitso napile re phediša boima nto eo so ke feleleditše la mafelo ke tlile ke tšere paeskela ke maabane ka tlhoka ntate moremi ba re ke bo ikgono ke tšere gape ikgole ke tsolo ka re ka mo mafoo ya masa ka etšea ka tla mofero ke le molaga ntate moremi ke tlile go tlhalosa bona bothata bo ka ge ba mpoditše gore o ka no ya wa tlhalosa wa botša gore o tlile ka polelo and then ka tlhalosa ntho ngwe le ngwe ntate moremi a ba le gore go nna gore no tabe o re tla ka yona ikgono re tla e lokiša ikgono ebile mme a ka kgona nna le ena a relwe ke nna ke a motšhaba ke a morata mare ke thoma go motšhaba-tšhaba ke tse gore mmagorena mokgala ba gago šo o bolela ka taba ya ditšwaro tša ka gare o bolela ka ditofi o bolela ka kgogo ye e jelweng ka morago ga gore mmereko wa go tsentšha mokgekolo o fetišwe mola a tseba gore ka gae ga go ne selo mokgekolo o hloba kgogo ka gare ga dilo tše mogala ba gago a di bolelago ka moka ga tšona o tlalletša eng o fokotša eng o gana eng o dumela eng nako re fetša go kopana tšatši la mathomo ke bile gona ga gabo froang khapa ka ya gae mantši bana boa antšea a ke fitlha mpotša gore humane paint a se a kana ka ra owa a se ke tlogele painting a se kgone go šika paint tše pedi tla ke e bone paint eo a gana ka yona le go nwela ke gore paint eo ke jwang go diegang ka yona ke re sokotše sebaka se stelle ebile nako le be re ra sokola bo ka re ga le go le kaone go nyolo west malobanyana a se gale ke le ke tswile ke ile ga ya ke boa a re why dipenti tše tša gale e be di sego ka magae di tswa kae ke ra wa e be di le gona ka mara wa ke searcha ka metlhelo tše tša wa e be di se gona go ne le ga no re go ne le tlhakatlhakano e ntši magareng ga rena nako ke fitla bophelong magage nna ke fitlhile ka lerato yena o re ke tlile go yena ba nrometse gore ke tle ke fetše ka yena a ke ne tšhomi bophelong baka motho ke phelang le yena ke mmaka federe be ke phela le family ya gabo so o re nna ke phela le bagekolo kudu mo baneng ke tlo mmolaiša ka batho a ke tsebe gore yena o re mmaka wa loya a ke tsebe gore ka gore a ke ne tšhomi le e šitang le baagišane ba ka ke phele le bona but ge ba ntumediša ba phoso o ra gore ke iša le bona ke loya le baagišane o re ba loya o ra gore ke loya le bona baagišane ba ke elane go ne le nngwe shiki e ntshwenya ka metlhale ka matšatši go bile le
tšatši le lengwe le a tloga magweng a le kowe a sa dule sebaka a boa ga boa le gona nako a tloa magweng o tlogile mo gae re fapana so ga boa ka re motho re fapane ba mpotša tšena mpotšang tšona e reng ke bone gore go tlo diega so gapelotse gore ke be le ena go diegeng after mowe go sasa gone ka mmotse gore wena motho wa modimo ka gore e bong gapeletša go dia dilo tše soki o ngobaditše o gapeletša gore a gone gore nna nka go gobatša o robetše le monno mogolo go baneng o gobaditše emapele ke nyaka go kwiša ntwe o go gapeleditše go diang go tsenela tša thobalano le wena and then kgobalo ya tsena mo kae e be ke sa nyake e ba nkapeletša e ba ntea maoto so gore o tsenetše thobalano a se redi jwale ka mosadi go tsenela thobalano le monna ke gore maikutlo a gage gore a re bjaka a le dry so ya ba goreng nna ke robetse le monno mongwe le bile monnowe o goda gana mogausi le rena ke yena monno o baneng o ngobaitše ka mogobatšweo a se nna motho o rata banna anani ntwe e be ke nyaka mo phelong baka e be ke ipotsa gore ke ifumane e be ke tinyakela monna gore re nyalane ke be ka gaka re be le bana ba rena a se nna motho ke timisane le lotse so ntwe chi o nkgotla ka ona ka mitlhale ka matšatši e bile wa boa o botša le bana ntwe e soki enane ka mitlhale ka matšatši re fapana mitlhe a one tšatši re sa fapane ka mitlhale ka matšatši a re fapana o botša bana ba gore mma lena go so ba le nna bana ba tlo ntlhompha ba kgaetšedi yaka a ke go tame nna ke ngaka moremi ke no tswa gona mo ga matlala ramoshebo nke ke botšiše mo wa bona nkebe mo gongwe ka kamoreng ba re mo gongwe setšwaro se sa basadi sa ka gare se kereile ke wena and then o botšiša papa o re setšwaro se ke sa maga be re tla re mo gongwe go tlile enyatsi ka mo gongwe ka lebaka la monate wa ka mora e lebetše setšwaro sa ka gare jwale re seka ka setšwaro se ba šupago gore ke sa gago o ile wa se bona le go ndwala ke gore ke se se jwa okay tate a sanka la mmontšha sona ile a e bona o ba re itliše be le yelonya ka re boyelo e feletše kae sale ke no e fitlha le nna gore e timetše jwang go bolela nnete awa ke no makala ke setlho ke sa e bona le nna ka monto okay saese ya setšwaro se ge o e lebeletše ke saese ya mama ba re o ile wa e bona a zanka ka e bona ntate moremi le motho o baneng re tšwa go yena before re tlo tlamo re tšo nyakišiša tabe ya ntshwenye ya phenti yeo ke itlhalositše ngakela a botša gore monna modimo o mmontšhitše ka mosadi o phenti yeo ka lebaka la gore mosadi o ra se mmontšhe o ganne gore a se ke mmontšhe ka lebaka la gore o ganne gore a se a gage kgone wa ntla ba re mpontšhitše alright tate go gopola e feletše kae setšwaro se sa ka gare sa basadi ke feleditše ke se beile ka morago ga old robo gore ke gogile ka selokela ka plastiki ka se latlhela ka moo and then tšatši le le ya ngakeng wa e lebelesela ya le yona la fihla kua la e bontšha ngaka o mme a le gona e be setše e timetše ke kgale ke kua mathomong e timetše kua mathomong alright and then ge o nagana gore a re ka ba a itšere ke ka mokgwa ke ileng ka fetša ke gopola ka gona wena go nagana mama o tšea gore tate a ka ba rileng ka yona tate moremina a ke tsebe selo gore okay o bolela polelo ya gore mama o ile wa gapeletšwa go tse gore ba tsenele thobalano le wena mabaka gore o mo ganetše ka digwarabe e leng o tlogile mo gae re fapana ba mpotša gore yena a nrapele ntho o baneng ke ne le yona yeo baneng yena a ka e golofela kwa yang ke 20 ranta o e reka 20 ranta ekwa tate
o a reresha mama re o ile wa mo gapeletša go tsenela le yena ka digwareng ebile wa be wa ntšha mantšwa gore ga a gana 20 ranta fele ka go tlišetša lethabo a se nako eo ya 20 ranta ke before ke tlo sepela ene le ya gore ile ka gapeletša ke nnete and then o reka ka 20 ranta nna le ena ra tshwana le nna ke motho le basadi a ke motho le mara ke kwele o ka re wa idumela wa rra gore wa e gopola ebile o bolela le gore a wa e bolela ka nako e jwale le jwale o e boletse ka nako e so ye ke ya 20 ranta ke e boletse ke sepela o be o e bolediša king e be e le maka ka re ke kwa go jwale o ka re o nyaka go gana gore wa reka ya kereke then o be o e bolediša king ke a tseba o tseba jwang gore ya rekiwa be ke maketela mo gore mo be ke phela gona e be e rekiwa ebile o tseba le di-price ke phela le batho ba tswang go reka ba yang go reka ba boang ba nonwa majwala ke re ke sokotse kudu mo e le gore ke dutse strateng mara jwale wa rra and then wa bona e le tabe e botse ya gore o tšee polelo e jwalo o ife mosadi ya gago mma go bana ba gago o kwagale o mo kgantšhetša ka bona batho ba mohuta owe go bolela nnete be eno ba go tlhakatlhakana le gore gabotse ga re sanya nna le ena ke kgalentse rena re sa nyakana ko ka rra ga gona ke namele ke epitori ke boe ke mosadi ena diphoso tše dintše dintšhi di dia ke nna eng ke nnete ka gare ga bosadi ba gage bo o bo ratang o no bo tla ba ke taba ye ya gore o ka re o a seleka and then jwale ka monna wena ga go ne mo o ileng wa no potelela o ne o nnoši wa nyakišiša go seleka ga mosadi e be le la mathomo ka re thoma go tswa nna le yena re ya mo mothong yona nako nna be ke se motho go tsamaya go tswa ke be ke le motho wa go itshepa go tloga le mathomong ke re nna ke tlono kgona okay tate mogolo mosadi o kule bohloko ke nnete taba ya gore o mo gapeletše thobalano ke molato tabeo ke a tseba o ile wa mo kgopela tshwarelo gantši o ile go kgopela tshwarelo mama o le nkgopela tshwarelo after ke motse gore ngo ba dije mara ka morago a re na yena a sa go betse nna ke go etse ke banna ba bagolo o ile wa mo tshwarela gore o ile go tšea go bula maoto a go goga matsogo a dira dilo tše ka moka mmagorena o ile wa mo tshwarela mama mmagorena ke kgopela o bolele go tšwa kore o bolele nnete o ile wa mo tshwarela mama e gona thobalano ka gare ga lapa la lena gone jwale ge re bolela so gone jwale e hlola ke eng gore se ka ba gona ge e le gore ka nnete o mo tshwaretše o re yena o šia go robala le nna yena ila a lora noga e ntsho e kgolo ga a robetše monoge e robetše mo ra gore noge we ke nna o ra gore ke dangerous o ne nako e kakang o setlosa o sa fa tate digwara ka no ke 2 weeks o be ke tšepedi fela o ya ka morago ga 2 weeks be le ne nako e kae le sae fo yeng be re no ya nakong taba ye ya lena ya go se fo yeng e tlo le bakela bothata and then taba ya bobedi tate taba ya noga e ntsho ye mme a e bolelang o bolela nnete a re mmoditše gore o bone noga e ntsho ke lorile ke robetse le noga e ntsho so noga e mahlo a yona e be e ka re ke mahlo a gage kore ge ke lebeletse ke noga mara mahlo ke a gage ka phaphama and then mosagare gobo o le kua o boletše polelo nngwe ya mma ya go apara-aparo tše diso bo re iria jwang ka nako tše ntšhi o rata go apara rokho tše ntsho o re apere le masokisi a mantsho ra lwa ka taba rokho ya diaparo tše ntsho wa tseba le yena ene bothata bo bongwe bo ke bang le yona bo ke neng le bona for 14 years ka moka a senka ba le phoso a ke tse gore go a kgonagala ro ka dula le motho for 14 years a seke letšatši la motlhola re gona re ke gopela tshwarelo
ko gore le go wena a go kgopišitše a go ke no gopela ditshwarelo nna ke no gopela mama Thabela a sanka wa kgopela tshwarelo go tate for 14 years le idutšeng ka moka ntate Moremi a ke tsore ke thibela keng ge ke dutse ke nnoši ke kgona go tepana phoso mara gore ke mmotse straight gore mo ke phošitše a zanka o nyetšwe a ke ntšhoditšwe bonnyane and then o dula le yena ga lena ee le a bethana goba le dutše ga botse ga gone molato mare no bethana ka dipolelo le no bethana ka dipolelo o sa morata monno ee ge o le go mo lebeletše o bona o ka re o a badwa goba o bona o ka re o sala ga botse kgaitšedi ebile o nyalo ka one mola mo moragonyana molebe ke bona o ka re a gabotse a se gabotse buang so ebe e le motho o baneng a ke tsore o ka re o gopolela motho ena nto a iphasiše ebe le motho o baneng o ba re wena o gane why o re nna ke why wena o dia decent that e lo tšeo di se gona ebe le motho o baneng mosegara se galela e ba gone o tša jasa tše dikhulubeke a tše dilepe a tšweso yena a re yena ke yena ngaka badimo ba gabo ba mmotse gore swantše a dieng a dieng then a bua le dihlare ee nako ngwe ba bua le tšone and then di feletše ka dihlare tšeo tate Moremi a ke tsebe causeang ke re nna ba re ke nna moloi tlo tlhwa ke kgwešena motho ka dilo tša gage ba re ke nna moloi o go botša seroka phatla gore wena o mo wa loya ee o go boditše seroka phatla gore mmago wa loya ee kgaitšedi ya ka kua ga bota lapa la geno le tumile e le lapa la mohuta mang mmaka ke motho o baneng o thuša batho ba re ka scrake kgaitšedi ge re iya ka lehlakoreng la a ke re mo motseng go ne le malapa a mangwe a tumile ka go seleka re sa tsebe gore ke dinnete goba a seleka goba ga ba seleke lapa la geno le tumile ka dilo tša mohuta owe goba aowa a se ditume ka dilo tša mokhuto oya e napile wena taba ya gore monna gago a re a robetse le wena a lore a robetse le noga ye ebile mahlo a yona a tlogang a swana le a gago dilo tša mohuta oke a senke di no go tshwenya kudu mo e leng gore o ile wa be wa tšwa wa nyaka go tseba gore e ka ba wa šomišiwa goba go diagalang ka wena gore be re fetse re ile mo reng re tšwa gona mothong ke le ke tlo thoma go dula ka ga gabo ke setho ke bile ka no re maybe kgwedi ka re wena ka re monna le mosadi ba tšwela lapa la bona a re zame go tšwa re kgone go bona gore ka mo lapeng eng keng o ganne straight a re nka se ebile ke tšwile le wena so last year ai kona ngwago ka January ko gona mo baneng o dumetse gore re ka tswa ra mo mothong o re tswang go yena warra nkane ge o fapane le mosadi wo kapa o mmonetšitše o mmonetšeng tsona o bolela le bana ditaba tše jwalo mago moeno ba go notlala pele go notlala kore gantšhing ka nole that's why ke re nakong tše dintšhi go fela go diragala lo tše e ka reng re kgaogana gone jwale so kere le nna ke no ba botša ke re ka gore ba tlo phutha ba sepela a ke re tla be se tša phutha dilo a lokela ka mara mebata dirang a ntšha dilo ka leropong ke no re no le ge ba sepela ba tla sepela ba tseba mmatswala go wa tseba gore wena o re wa loya wa tseba gore wena o re wa loya ke nnete e moswara jwang tabeo bošaedi kudu wa kgona go ya ga bo mosadi ga oe wa kwana le bona e seng jalo ge mosadi wa ka tsoga a tlhokofetse o tlo mmoloka le mang ke bothata wa rranko re bolele le wena mekgwa ya gago ga e kgatlhiše pele ke tlo bola le wena kgaetšedi yaka kgogwe monno a kry-ileng o e hlobile o e apeile a tseba le sene tšhelete o bo o itšere kae re ka re ikgone mantši bana e ba re re ko zama tšhelete
re phela ka dikoloto re phela ka o namela kamela ebile a ke tse gore le khatha ka sa le ke tshwaraneng ya bana ba ka ya sasa re lwetse yona eo ya gore kamela okay bo se ne selo ka gae fero wena a tsamaya a ya Driefontein ka šale kwa nyaka yona tšhelete ya kamela ke rekile go gobaneng batho ba le go fetša go dia ka mokgo ba diang ba re mo nna ba re motši ke mo baneng le tlo bja badimo ba lena ba fetša go dirang batho ba le ba re nyake dikgogo tše 2 dikgogo tše 4 re nyake dikgogo tše 4 gore ba kgone go bulela matswalaka a kgone go tsena gore a fe mogatša ka dimpho. Professor o ka re o botšišetša gore tsamaišong ya yona ba hlabile dikgogo ba tšea ba hlakantšha leng ba diaeng mohlomongwe o nyaka go e kry-a gabotse gore ge e ka ba go ne le ka mokgwa go seng wa ba gabotse ka gona a kgoneng go le hlahla gore gabotse o hlabile dikgogo tše 4 tše 2 tše ba di gabotse re thomile ra ka dirapeng ka lešila le e be ba le bofeletše mo loopsing ya borokgo ba mogatšaka ba goga lešila lele ra tsena lona ka mola le tswa ka lešila le ka mo dirapeng le swere mobu wa mabitla ba so ngathiwe mabu ba no fitla ba bolela mo serapeng ba boa ba re mogatšaka a bolele nna re mošale morago a re fitla mola le tsamile le goga lešila go tloga kua dirapeng fitla le sepela mo nageng a tlemile lešila mo loopsing le ya ka gae fitla ka gae a ke dula gausi le tsona mara ke rela gona gore batho kore o e tlemile wa tswa ka jarata ya dirapa o e tlemile ke laelwa jalo aga a re ba re o santse go be dikgogo tše 2 tšeo baneng a di tlo tlhabiwa ka thipa dikgogo tšeo a re tsena mo gating mongako o santse gore yena a di bolaye ka mokgwa ena a di bolaya o re rekile dikerese ba re tše 3 di šale mo gating letsogo leo kgaetšedi ka mo etafole ba re dikerese tše di šale mo gating ra šadiša dikerese dikgogo tšela di a tsena tše 2 di sa phela tše 2 tše di a tlhabiwa ka thipa tše di seng di a tlhabiwa ka thipa ba di bolaile ba di tlhabilwa ka thipa ke ra tše le reng a di bolaiwe ka thipa ka meno jwang nkeng o itshwere swa e kgaola so hlogwana ka mo kgogo ka mo a engatha ka meno mogare a e fošetša ka gae ekwa tše 2 tše re di tlhabile ka thipa tše 2 re tlhabetše mo baneng re ba bontšitše gore badimo swantše ba be gona a re fetša di a tlhopiwa tše 2 ba re ba tsamaya le tšona tše 2 ba di bereka ka mokgo bona ba di berekang ba re go swantše di robale go sasa ke di apeye nane dikgogo tšeo a di tšhediwe spice a di gadikiwe no tšhela metsi le letswai da jiwa lona tšatši leo marapo ba tlatla ba bona gore bona ba dia ba re motšhi le re bontšitšeng gona le reng ke badimo ba lena le tlo tlhabela dikgogo tša lena ganamo le rekile go tlo tlhabelamo ntho engwe lengwe le tlo e tlhabelamo ke badimo ba lena ganamoki a wa go ne bothata wa diwa ka mokgwa wa apeiwa tšeo da jiwa wa bua a o sa ne tšhelete wa bua ka go nyaka na le tšhelete eo a bua ka reka kgogo tšela e be ba di tšhetše dilo tše ba di tšhetšile ka bua ra reka kgogo ra e ape o le a bua ena a zanka a ija yona kgogo eo re ijile ra ba ra e fetše sesi mpotše mo ganyana ka mogare ga lapa le la gago ne ke di-challenge tše dife tšeo gatlhanang le tšona ka papa ya mathomo ke gore o ganetša o tsamaya le batho ya bobedi o bitša batho ba loi ya boraro ke eng ya boraro kong go naganela go naganela go sepela le batho mara nnote tša mokgwa gore o ka bone le sogana la ka thoko go naganela nkere gore ke go baditše ke monna o nna ke gore ke ne le monna ka thoko nane monno o ngwe o yena mošupang ke makhi wa rena fofore wa tsoga a dutse mola o re monno o lebeletše nna le maloba a ke bole taba jabe ka o feta maloba e ba botša ngwana wa rena gore mmago ge o bane o nyako ya go monnola a tsamaye monnola a tlogele o tlhotlhwa lebeletše ka mo e le mogalabe e le gore wena go tlile buang gore ba nagane gore o ka ratana le mogala boo a ke tsebe bo sa fela a ya go bitša mogala bo a go roma bole ka ngwana
tate go tlile buang gore le nagane gore mogala bo wa ka napa a tsenela lapa la gago mogala bo phela lebeletse ka kua gaeso kore mosadi wa afeafea a diang wena o eng mo lebeletse bjale ge ka ba o lebeletse wena mogala bola a lebelela mosadi o warra no o lebeletse yena o lebeletse mosadi ke bagala ba go fela ba go goga le go goga ba dula mo le kore ba lebeletse ke bona mare motho o ka re o nyaka mosadi o kudukudu ande ke ka mo ke ne le go gopolela gore mare go ne le motho e leng gore o ka re robala le mosadi mara se yena o ke mo lebeletse warra a ke re ke nyaka go fetiša ye ya mogalabe wa go tomolela mosadi ya gago mahlo gape ge ka kapa a nyaka mosadi ya gago ga gore mosadi ya gago le yena o nyaka ka kapa mohlho mongwe ke be ke tla go kwiša ge nkebe ore mosadi ya ka ke yena a lebelelang monnola jwale monnola o lebelela mosadi ya gago mara mosadi ya gago ga a mo lebele ka mantšu a mango era gore le ge monnola a ka hlo a nyaka mosadi ya gago mara seo ga se re gore mosadi ya gago wa monyaka ka mantšu a mango era gore o wrong gore o ka tle wa phara mosadi wa modimo ka go mo latofatša gore o ratana le mogalabola mola mogalabola e le yena a nyaka mosadi a sa monyake kore la bona go bolela nnete mola gae gona mola ga bota a gona motho a sa ntsebe ke sentswe le bitso kudu o senya ke ma a ke ampore botela ka moka ba tla go botsa gore o tšhaba batho a pele le batho o dirang lo tse ka mokalatse gore di tlile ka bakalang mebereko la ke ile ka tša gone bašimane ba ke ba tšereng ditšhomi tšaka re sa le ba banyane ka ba iša toropong ba fitlhile ko ra bereka ba feletša ba bereka nna bangwe ba bona and then dilo da thoma go tlhatlhamala gona mola gae ka boa ka bereka mebereko e mengwe gape ya matsogo ke tsema mmereko kudu mare ikgolle aowa tate a ko go botse ora re dula soganyane mama ke kgone go bona mogala o tshoša ke mogalabe gore a ka go tšeela mosadi go tlhoka tšhelete ntate moremi kry-ele basadi ba na le gore ba nyaka mo go leng tšhelete bana ba bola ke tlala ka mo ene o dutse o tlo tshoga monnolo tla reka buka wa kwana mama a ka go tšea mogala boo aowa ane be ke mmotsa ka metlhale ka matse ke mmotsa gore a ke mo dilong tšewe a ke gona mo dilong tšewe o mmoditše mama go gore mogala bo reng ka taba boloi o botse ke ngwanaka mma ka boa mpotsiša wa tseba gore ke eng pa re a kwešiša gore o ne stress number 1 sa gore a o bereke ke tse o bereka kang leng ke dira plan ya ntlo ke a yaga ke a playstela plumbing electrician di-roofing digamazine gore ga botse ebile kwa ke tswang like kua toropong kwa ba re phela gona re marketa gona be ke like Jeko full trains ke ka mokala mmereko mo le mo batlang ke a o di ya ke nya go tsewa ro tla kang ga re ke re ke nya ka motho a roofing ke a tsama ke nya ka motho ya ga ke a tsama ga botse o mmereko wa construction o dia in general go thoma ka pencil le ruler nka fa motho dikhi mara gone jwale a o bereke a gone nto e lokang mo wena ba mpiditše toropong ba re ke tle ke ya mamogolo a re ke tle ke mothuši so ka tloga kwa ka tla ka agela mamogolo thurum ya ke RDP ke tlatša ka thurum ka tlatša ka thurum eo a le golle ke ne ga botse ke ne 1 year and 6 months ke sa bereke at all ke sa dire selo mara ke tlogile Pretoria ka tla ka berekang ga botse o be o le Pretoria go ya ka wena o nagana gore dilo tša gago di thomile go hlahlamologa go boa gae then o aga thuruma mamogolo go tloge mo thurumwe wa le Pretoria a kušiši gore ga botse a kuši go dira na Pretoria be ke nowe wa tseba le yena le gore a dule le nna sebaka a ke Pretoria ba re ke a Mamelodi ka moreng kae kae a ke kgona no tšea tsona borolo tše ke lokela ka mo school bekeng ke apara ga botse ke namele bese ke fihle ke followa ke tenya ke le mo nka robalang foro ke apara di borolo ke nya ke mmere ke be ke o kire ke be ke reka ticket ke be ke robala ga right tšeo tša gore a o bereke wa ra nke re di tlogele re lokiše ina ya gago tšeo ke nagana gore di tsamaišana le dinyama le tša boloi mohlomongwe le badimo le tše dingwe professor o tlo go thuša nna ke nyaka go lokiša man o fošagetše ditiro tša gago ga se tšona dipolelo tša gago ga se tšona
kgopolo ya gago e nagana dilo tše dintšhi tše e leng gore tše dintša tšona ga di kgonege go hloka mmereko ga gago ga gore a o sa le monna enough go hloka mmereko ga gago ga gore o tinyatše go hloka mmereko ga gago ga gore go ka dia mosadi o ke gore a felletše a dula le monna o mongwe le o mongwe jwale ka bakgalabe ba wena o ba tšhogang gore ba ka go tšeela mosadi ka baka la gore wena ga o ne tšhelete o hlokomeza mosadi o emotionally o wa mo gobatša ka gare ene mafelelong o tlo fetša a di dira dilo tše wena o mo naganelang tšona gore ge o mosola o mosolla nnete ya ntwa a e dirang ka baka la gore go latofatšiwa mehle le mehle ka selo ba re o a utswa o sa utswe o felletša o utswa gore ba re ge ba re o a utswa e bane o utswitše ka nnete e tšwa dikgopolong tša go nagana dilo tše dintšhi e fe le gore o bona o ka re mosadi o a loya go ne le ka mokgwa e leng gore jwale ka monna motse o ka tšwa wa ya go dira ka gona gore ge e ka ba mosadi o wa šomišiwa a se ka tlhwa sa šomišiwa ge e ka ba o a loya go swana le ka mokgwa wena o hlong o bola le mo pele ga bana gore koko wa bona o a loya wa kwa gore bana ba ba gago ka mokgwa tabe sa ba swareng ga botse ba tšwa go botša koko wa bona gore papa o re o a loya a se nnete dilo tšeo di dirang ene ge mosadi wa rra a re go wena a re ga ke ready a boletše ntate moremi a re ke foiyeng ga ke ready go ya foiyeng o seke wa gapeletša go robala le mosadi a se ready kore ye wa rra kore o tšwe go yona no it doesn't matter gore e be la mathomo go bakela bo 10 le banna ka moka ga bona ba ekwe taba ye mosadi ga a re ga ke ready ga a ready ke mosadi ya gago a kere a tšhabe o robala mo gausi le wena mehle le mehle ga go ne ka mokgwa o ka tleng wa se mokerei ka gona titukiše bokagare ba gago o titukiše kgopolo and then o kolota mosadi wo go mo kgopela tshwarelo o kolota ba gabo go ba kgopela tshwarelo ka go ba latofatša ka taba ya boloi go šupa motho ka monwana gore motho wa loya ke molato a se nnete and then ge o wa ga go hloka trust mo mosading mo o phela le mang wa rra ene ke ene motho ke phelang le yena o phela le mang go jwale o lwa le baagišane ba gago ge ba lebeletse ka moga gago ka more a ke re la ba bona jwale ba nyaka mosadi yaka no gape go ne le gore ke lebelele monnola mara o kry-e le gore kgopolwa ka gae mo monneng ole that's why ke reng nako nngwe e ka nobela gore nako nngwe bothata bo diregang ka nna kua gae a bo tšwelele but kua gae nna ke like sorokiso kore le bana ba banyane like o kry mmao botsa re o ba moloile aowa o swanetse o be sorokisi wa rra ka gore ditiro tša gago le dipolelo tša gago le ka mokgwa o naganang ka gona ga se ka mokgwa motho monnomale a swantšeng a phele ka gona ene ntongwe e leng gona ne abuti go sokola o hloke tšhelete a se mafelelo a lefase solanka o sa phela o sa buša moya matšatši a hlaba o ka ba le plan ya gore nka ria tšhelete jwang wena le mmamogolo a go wa go bušitše mmo a go tšea magweng le ya kwana a wa re sa kwana go jwale mabaka e bile eng gore le seke la kwana re išitše ngwana komeng so ge re fetša go iša ngwana komeng ba dira bošaedi ba tšea ngwana ba mo tsentšha ka mo ba tla ba khaphana so ke re bana ba khaphana ka mokgo ba wetšeng ba mo tsentšha ka mo motseng o mongwe so ge re lwela gore ba montšhe ka kwa le motseng o la se ka tsena kwa ya go gorogela ka gae ka ge ba tsamaya le tšhomi a ra motšea ra ya mme o ko mogolo ba tlile a ropana le mosadi gore ka gore ke ditšhomi a ba tsene ka mo pele ba tla tsena kako ka bona le bošaedi le nna so ra ba tšea e re fitlha le bona ka gae ya be le gore legogo le šetše kua morago ge ke re go bona e ba re legogo le šetše kua morago yena mmamogolo a re ga ba jike ba late legogo le ka re no a go sana gore wa ka jika a fitlhile gating o ga a tsene nna ke tla ke thima ka lata legogo
a ke bona ke rile batho ba kwatile ba rena ke rogile mmamogolo ke dirileng le wa buta re feditse re se sa kwana ga botse ka baka la gore ba ngapeletša gore sepela o kgopela tshwarelo ka go moroga mo le gore a senke ke moroga wa tseba wa rra ka nako nngwe ne go kgopela tshwarelo a se botlatla ene ka nako nngwe o kgopela tshwarelo for the sake of peace, not because o wrong but for the sake of peace. Then o no kgopela tshwarelo and then wena ka boteng ba gago o tseba gore wena ga wa di dira lo tse ba re ngo di direng thobe ene ntongwe malome santse o itsebe mo bophelong re sepela re gahlana le di challenge a se mebereko ka moka e re tlo e berekang re sa gahlane le di challenge mmamogolo go biditse wa tla mo gae wa ga thuru mo wa setlo sa bereka o rileng ka taba ye kore la tsa re bothata go dira nke re ke ne le go bereka le batho ge ke fitlha batho ba santse ke bereke le bona be ba ganetse gore like motho ke re gana ra kwana ikgolo re sa tla go theogela go sa sola ke re ke a lebelela motho la a sa tla go bereka le nashilo ne le malome ko a sa anya get all maloma go wa ya ga le yena ka mo family ya ka ga ya go njwa le go ba ya ga tlhokofetse so go a ganna ntlewe ke no ya ga ke nnosho ka re within 3 weeks 4 weeks ke no ya ga ke nnosho ka fetse be ba raka ba bereki ba gago gore batho ba santse ba bereke le nna ka mokawa okay be re kwana mare ba satle a re tseneng tabashi abuti ke kwa gore batho ba ga boda ba go bolela gampe ke ngwa ba kolota awa a wa bereka le bana ba bona wa se ba patele nna kore nka no re ke mo igodishi ka ga mantlogetše ke sa lo monyana so la palela ka mo ke no gola ke sa tshwane le bona ke no gola ke no dialo tša ka mogae ke dirang ke ya bo magweng ke dirang le hloye gore le tšweletše jwang ka no feletše ke tlhoile nna ke tsebe potšišo e rile ga senke wa bereka le bana ba bona wa se ba patele nna ebile ke ba tseba ka moka le ba berekileng le nna le go njwela go no wa ka reng na wa nkolota okay makoti mogala ba ga go ruria di swimming pool o thoma ntlo ka pensele a fe motho ski o wa ga boima why batho ba ga bota ba mohloile a ke tsebe gore why ba mohloile wena o tseba eng ka taba ya e bolelang ya gore ga bota ke hloilwe nna ye ke tsebang mo tabeng yeo ke motho o baneng yona nakonyane la ke reng e be ke sa mokwišiše le ge batho ba feta ba ipolela o re ba bolela ka ena motho a feta o re motho la o dia jwang after mo o ra o reng batho ba ki ba mmolela a ba kwani le ena ba lwa le ena a tsebe gore ba lwelang le ena ga itse di aka ke le botsene monna ga gone badimo o ne dilo tša di kwang ka mo ditsebeng tše lena le sa dikweng and then dilo tšela ga di kwa yena a ne a noši wa conclude taba gore taba e eme ka gore mogala bo o ne matsogo a mabotse mara taba sedimo a ka se ithome gare a ka se ithome mathomong a e tlogela gare e tlo feleletse mokgosetša bothata ke kwele a bolela re diaparo tša diapereng ke tšona tše ebile di feleletse gona mo ga a ne tše dingwe o a rereša so ga a ne aparo tšeki o re o hlatswaneng wa šena ya moga tša gwena la mafelelo e be ke sa tlhoke ihlatswa nkore ke kwešišeng something monno go nduele ga apere diaparo tše kua ga ya go ne tše dingwe tše di leng gona diaparo tša monno di kae wa rra diaparo tša gago di kae nna tšhelete ge ke swara nthongwe le nngwe kore beno a ka mogae ga ke kgonelong kore le nka swara tšhelete ge santse ke reke ntho something like borogo ngwana dieta di rathegile bopi a bona kore no ba tlhakatla ka mola ya go di ka go shota so tšhelete nngwe le nngwe ke tshwarang e felela gona kamo and nna ke no ga botse nna ke motho le gore ke gotse ke sokola so ke motho ga ipotsa gore ke tano le yana be ke no fela ke motho ke re ke tla sacrifice ka bophelo baka gore ba kgone go phela and then warra ge diaparo tšeo ba di hlatswa o ba o aperengwe ke a te hlatswetse
ao go te tlhatswetša o le gare o tlhatswa diaparo tšewe o ba o apere mo mmeleng nka no re ke apere borogo ba go bereka ka montle ka mo gare gone borogo ke tla apara bo ka tlhatswa bo ba ba mola nane ke tlo tlhapa ka apara bola ka tlhatswa ka bea ebile setse ke tlwaetse no ba mosokolo. Alright sesi tabe dikarata tša gago di mashoniseng ene ke tša bana o rile eng ka tšhelete ya mashonisa no itseya ra reka dijo ka gae kgwedi a e fela ba e goga ka moka ke a boa ke tša gape kgwedi a e fela ba e goga ka moka koloto tša gago tša mashonisa ka moka di ria bokae ke 1.8 o golla bana ba bakae golla bana ba 4 and then tšhelete bana ba 4 ke bokae 2 something why ke eng nte go pallisang gore go fetše gola o tšee 1.8 o efe mashonisa ka moka dikarata tša bana di boe a go ne nto re ka ija tate metsi ye o e yagileng motse wo mowane wa 9 room bo tšhatša bokae la mathome ke tla gae metse ke yagileng ntlo ke tle ka go di-playstyle na be ke le motho ke go tloga le gale ke motho go berekela toropong ke rela ke fitlha ka bereka go abuti ge ke gopola o ka re mfile more than 20 something then le dirileng ka tšhelete ka kae tšhelete no falala mo go tloge mo ke buile ka kry-a o mongwe wa nyakile ntlo go swana le yona ele a ra ke nyake selo ke no nyaka ntlo ka mokgweleng ka gona ke mo tšhatšitše 17,000 o mpatetše gabotse mara ke makilo tša ko morago lo tša mengwaga e wa tseba go ne nto ke e lemogileng ka baagi ne baagi mmereko wa lena o boima go feta boima mara tšhelete ya lena ya go aga a le e berekiše gabotse ke baagi ba bantši ba ke šetšeng ke bone taba ye e riega mo go bona le agela batho metse la ba riela dilo tše di botse ba le patela mara la palla ke gore lena ka bolena le rie dilo tšeo tše di botse 20 something thousand re a tsebo ra ya tla ka letšatši le le tee tlile ka diafo mara mo bophelong a boto o ska bereka boima wa te tlhokiša go reka skipa le ge ka ba sa 30 ranta ska bereka boima wa te tlhokiša go reka borogo le ge ka ba 200 mara mehle le mehle o tsoga o swara ditaka go tonya matsogo a le boima mara mmele o palle ko go leboga mmele ga o lebogo ka dijo fela mmele o hloka go khuthumala gore o kgone go tšhabela malwetse gore go sa o kgone go bereka mama monna wa ka se be le marogo a mabedi ene tšhelete o e golang ya bana ba 4 e ka se kgone go phela ile mashoniseng go nwa leswa ke kgopela gore batho ba e le go gore ba nyaka go aga ke tlo ya go shoota dintlo tše papa a di agile maybe tše 4 tše 5 mmereko wa mo a berekileng ke tlo posta mo Facebook ya rena batho ba bone matsogo a gago and then ba tlo go bitša ka lebaka la re o palla ko go swara tšhelete le mama o palla ko go swara tšhelete ba tlong go godiša yona ke tlo go nyakela batho ba ileng gore wena go berekile tšhelete ya lapa la gago e dula ka gare ga panka le ya go bula panka le ba babedi a le ye go gore nto golo gore lo bona ga go e tswa tšhelete le ge e tsena tšhelete la le tlo e kry-a mafelela kgwedi re le gare re tloša nto e riang gore lena le palle ko go swara tšhelete because nto e santse le e tsebe a e sa le nako gore le teperekele lena le berekela bana ba lena so bana ba lena ba ka se gole ka mohlako nagana ge wena papa o ne marogo a mabedi le skipper le yona jacket e leng gona e fela o apara size man be ke apara 32 wa rra o apara size man ngone wa 2 wa apara size man dieta ke apara size 8 and then jacket ke medium ge re feta mo kua gae ke tla bona re ko go topelang o ka se be le diaparo tše pedi go ba le diaparo tše pedi ke bothata pa o ne diaparo tše pedi o hlatswetša mmeleng mama mogala ba gago le ga ka ba le borogo bo boteng santse o hlatswe wa šena mogala ba gago e be ke itlhatswa ba le bothata a re nna ke a loya ka thoma di tlhatswetša tše dingwe ke gopola tšatši le lengwe a tsamaya
o jere keeper vest ngwe ba re ka bongaka a e bea ka fasa le ndras la ngwana a re wena ntwe mmago a ska ba itšea a re wa itlhatswa mmago wa seleka papa bongaka ba ga go feletše kae ka bona hai ke nka no re ke tekano bo ma biketse for mo elong ke tšika o ka 2 weeks and like 2 to 3 weeks mo elong gore ke rile ke level ka re e ka mo go sokotseng ka gona go se tšentša ditlhare tsona go bola nnete ke no gona go ya ke buele tsona ke a di tseba gore ba re seking di no ntlela gantši mo nakong tšentši so ka feleletša ke re no e re ke tšee di-vestage be ke apara veste ya magapoweke e le ge sa le ka botšiwa ka yona ke le ka mo beseng ke botša ke mo porofeto mo fela ka feleletša le yena wa tseba ke mmoditše ka re no e re lotse tša bongaka le dingeng tšeke ke tšeelo tše ko di fiša ka baka la gore ke sokola kudu mo e leng gore a go bontšho ka re ke nto ka re ke apešitšwe nto e leng gore a ke yona go ba ngaka santse o be ngaka o thwasitše wena bo le ngaka o thwasitše kae ai ke no bona metlholo nke re bala gantšhi dan le ditlhare tše ke no kgone go ya ke bue le sona ke direng ke no ra mosengaka tše ntho ba e dirang ya se selo e no ba go tloga o kry-a setlhare se ba reng ke skete wa dira so wa se tlhakantšha le skete ke pitša e kgone go dira solo tše so wa bona ditlhare tšela le dikgammola pa di kotsi kudu di nyaka o di tseba measurement di nyaka o di tseba because tše dintša ditlhare tšela di a bolaya so ge o lora setlhare o no ya o sega o bua o se apeye gopola gore baloi le bona ba ne le mokgwa wa bona wa go berekiša mokgwa wa gore o fihle toro tše dimpe mo mothong ba go fe toro e rong ya gore o late setlhare se se rong so taba e ya bongaka gore o be ngaka o swanetše o rute bongaka ga botse semmušo wa ikwešiša re tlo go thuša for lebakeng leo la bongaka santse o rute bongaka semmušo and then taba ya mmatswale le mosadi wa gago gore wa loya bona mosadi o ko wa gago o mmona wala ka moloi maro palela ko go motlogela mama wa wena o sa apare maro gona ka gare ba ke sena ona e ba kgerile wena o ne aparo tše kae ka re ola o rone maro gwa mabedi le khipa tše pedi lenanego le ke la go thuša batho le re ne kwešišo ya gore go ra gore le ka gae le go ga boima so le nna ge ke tloga mo ke tlo gopela malefoko tsena mo la gae ke bone gore ke neng se nka lefang sona ke tla le topela le ko botše pedi then le kgoneng gore kua gae go kgone go ba le bophelo gore re bana ba le ba go ga boima wena o ne paro tše kae mama nka no diaparo tše ke neng le tsona ke diaparo tša batho le bile go bonala di santekana le wena gona mo feletše a ke ne diaparo wa tseba magagesho borra kontraka ba e leng gore ba theleditše lenanego le gone jwale tatešo o na le matsogo tšeang di-phone number tše batlang go di fa mo ba tloutša ba roka le ba founeleng ba kgoneng go le kopantšha le tate a ye mmerekong and then diaparo o tlo donatelwa tate o tlo di hwetša diaparo and then mama ke kgopela gore ge o ya go golla bana o botše matšhone sa tšee tšhelete ya gage ka moka ga yona go fe dikarata tša gago and then re tlo leka ka mokgwa re ka kgonang ka gona gore re go donate le tša go ja tše e leng gore mohlho mongwe di ka go tšea kgwedi and then ka kua o thome go manager tšhelete ya gago ga botse ya bana a go ne re tlo netefatša re tlo thušana gore re netefatše gore ga go ne tšhelete ye o e tšeang go matšhonisa mafelelo a kgwedi o tšee dikarata tša bana a goge 1008 ya gage o šale ka ye o šalang ka yona and then re tlo leka ka mogore ka kgonang go bolela le batho ba re tlhong re bolela le bona gore a ba donate le lapa la lena tša go ja ba le donate leng le diaparo and then ge ba le donate tša go ja lijeng le tseba gore kgwedi swentše e fele a kere go ne batho ba moroka o ka no mmušetša 60 ya mae a no phiatlela 18 ka moka di tloga so ba swantše ba tsebe gore dijo tše batlang go di donatelwa
ba tsebe gore ba gapeletse ka mokgo ba ka kgonang ka gona gore at least di fetse kgwedi gore mama kgwedi ela ya June a gole tšhelete ya bana ba ge ka moka e feleletse e be ya ka gae then ba kgone go e berekiša ga botse ka lapeng. ya a ke leboge re na le Lensman Kenneth mo o rometse 500 shi mama la ibona ao batho la ibona shi ao re a leboga ke tlo le fa yona o re ke fihla ga ya ke ya ke tlo ba fa yona Mr Malapela o berekile mmereko mogolo tšhelete a se ya go patela dikoloto moroka ke ya gore ba ye go reka tša go ja go sasa ba be le tša go ja ka gae ya nna donation ke tlo e dira ke tlo bolela le malefo ke tlo isha di donation se mmusho go sasa wa nkushisha malome ka ka ke tlo isha di donation se mmusho go sasa ko fihla gae ke boledishane le bagekolo and then ke tlo ya kenya go ya go tseba mo badu kenya go bona mo badula and then ke kushisha gore ba khalabe ba geshu ba pitšentše kgolo a re boneng gore go sasa re ka dira eng re direle lapale ba di kontraka ka mogo malome ka kapa le bojang thušang ka mogole ka gonang thušang ka mogole ka gonang go bohlokwa go thušana magageshu se ke nyakang go se lemoša go tate ke gore tate mama le bolwetši bo gona mola go yena go ne ntwe e mo distepa mo kgopolong ya gage mantšwa a bolelang a boloi setšhaba sa gaboda ke kgopela le seke la tšeela hlogong ke kgopela tshwarelo re na le seemo sa tate ke tlo leka go berekana le sona ke kgopela setšhaba sa gaboda re thušaneng ke kgopela banna ba geshu ba le ka kgonang go donate le ge e ka ba ka sepe le ge e ka ba ka sesepe a re thušeng ka mogo re ka kgonang ka gona lapa le la modimo le thušege le be gabotse mara Brakeni ke kgopela o fihla o re lebogele go mokgekolo wa geno o rile nto botse monna geshu gore ka kapa ka go itiela matsogo le ke hlonke ko a itia mo awa e re ke a nyake a swantša be gona kgaitsedi ya ka gone le putsišo mo ba rena o apara size mang mo lethekeng aowa wena 36 to 38 I think 36 to 38 36 to 38 re ke tla araba batho ba diaparo di tlo hwetšagala ke na le bonnete bo bo feleletseng ba gore jwale tate o tlo tšhentšha modimo ko o mogolo magagesho ebile moroka ga se bona bane ba nnoši wa tseba gore go ne le family nngwe ya ka mo madubaduba ke tate le mma le yena gore ke aga ke kgopela gore ge e ka ba re theeleditše nke ba nteletše mogala go sasa gona mola ba ileng ba nteletša gona nke re bokgonne go bona gore re ka se ba tsamaiši le baki ka line ye tena. Alright, re na le ntate Mmanaswe wa ka kua ga Matlala Ramošibo abuti ya Rolfi ore tate go sasa o kgopela gore a tla tšee diaparo o tlo lala dipaka o tlo lala dipaka wa tseba re a leboga re leboga kudu ya ke nana re bula le megala malome ka kapa re bone gore ka ria jang ya especially megala ke 0131100406 0131100407 wa bona prof ke rata go itiela batho ba ileng gore ba kgona go tlogela go hlobola pride ba tla setšhaba se ba theeleditše ba re thušeng ka 1 2 3 go boima go ne le ba bangwe ba no dutse ka magaeng pride ga e ba dumelele 0131100406 0131100407 lokišang tša go ja magagesho ka mo malapeng lokišang diaparo ka mo malapeng lokišang sela le sela se e leng gore le ka kgona go thuša family msrs mo moyeng tumele papi yebo ke kae re gona ra le nangwe tša dipepe a rakwa kapi diano bana bona ke bana ba ba kana ka le tsa bana a ke re ka ba le tsona mma gore na bana ba gago ke ba ka mengwaga
wa mongwe o ne 19 wa mongwe o ne 17 wa mongwe o ne 12 wa mongwe o ne 9 wa mongwe o ne 2 years ke ba kae kgane 5 o ba 5 12 19 17 12 19 17 9 2 9 12 17 19 o kwele ngwetsi ya dipeo a ke tsebe gore bjano ka gore na le sesekuli mo malaeneng mo ge re ka parao ka sesekuli o ka ba bja ya le ena le ka no di isha go bala dipaka di tla latiwa tanki ke a leboga ra shokwa mara ra leboga pitsentse kgono thuse le lekang ka yona re a leboga ngwetsi ya dipeba MCRS mo moyeng dumela Mayoki Mayoki ya ke nyaka go bolela taba ya tshepedišo ya re di fihla jwang ya ka la re wa opola re sa tshwere phasela ela ya bale ba ngwanola Mayoki la motse ya sepela le bjale ke ra ka be gore di sepela jwang but nna ka bonna ke kwiša o kry-a wena a se problem ya mara ke nara gore re gore di sepela yang if le tlo sepela le di-collector le bolele straight gore le tla sepela le di-collector and then ba e leng gore ba kgone o dira ba kgone o tseba gore ba sepela bjang ka nnete re a leboga Mayoki re tla e hlakiša gabotse alright a thobela MCRS mo moyeng dumela MCRS Kapa kunjani sikona mahlangu kunjani mina I will personally avail myself ku Professor Mreme ngizuzisa abantwana all right ukulokisa professor lapho thobela bantate mahlangu professor ke tlobi I'm going to avail myself to le foundation yeo ya gago yeo yeah re tlo thušana moo ke gona no re a leboga nyathokoza thank you mahlangu 0131100406013 11004007 18 minutes to 12 o'clock magageshu re amogela dijo e se go tšeo di butswing re amogela dijo re amogela diaparo re amogela letogo lefe kapa lefe le e leng gore tate a ka kgona go bereka MCRS thobela re gona ra lena hlabušang lentšu wa rra re tla šia dinomoro ka moka tše e leng gore batho ba tla re ge ba nyaka go tekopantšha lelapa le ba tla ba hwetša ge ba nyaka go tekopantšha le ba ga Mreme ba tla ba hwetša ba nyaka pitšentše go le ba tla di hwetša thobela 01311004060 01311004007 MCRS mo moyeng dumela ke ka polikae re gona rra lena re go amogela Paulina kgopela o botsiša ka account number gore re ka romela ka tšhelete re tlo ilokiša kgaetšedi ya ka re tla re ge re tlo tswalela lenane gore re tla netefatša gore re šia dilo ka moka ga tšona mo gore batho ka moka ba tsebe gore wa nyakang go lahlela 10 ranta a ka dira jwang okay ke a leboga ke ponna phalane mo Madubaduba re a leboga kgaetšedi ka mo Madubaduba 01311004060 01311004007 17 minutes before the hour 12 o'clock magagesho re thušana lelapa le e le go gore ke la ka kua ga bota le e leng gore re di kwele taba tša bona mathata ke mathata ke nnete wa tseba Moroka monna ge a ka se bereke a be a palla le ke dilo tše dinnyane go bolela nnete ya mankgonthe di a kgokgo o thoma go lahlegelwa ke bonna ba gage le taolo e thoma go bua ka keno ka baka la gore o tla bolela eng o le mang o na le eng ka nnete ke tlo kgopela gore nke ke direng so and then re te puleleng for 3 minutes and then re tle re kgoneng go bua ga botse and then re kgoneng go fa batheletši ntwe e leng gona thobela batheletši molaetša go ba o lentšha go dikoma ge o nyaka gore setšhaba sa tikologo ya geno se tsebe gore o tlo ntšha koma le nyaga
a founele ntate Malefo go 072 133 6761 072 133 6761 ke gore ke mo ka Facebook wa pela repeat information ka mo asibale okay banki ke Capitec account holder ke Tloutša Baroka account number 215890655 ke a e bušeletše 215890655 gomme ge o fetša go lokela tšhelete o ngwale reference go fetša go ngwala reference e tla tloka ka kua Tloutša Baroka gore e tšwa go ka kapa Maubane gomme ge o fetša wa e confirma ka go founela ntate Malefo go 072 133 6761 072 133 6761 le ba ba nyakang go donata tša go ja le ba ba nyakang go donata diaparo ba ka no tšwela pele ba founela yona nomoro ya Malefo and then ke moka ge e ka ba di hloka go latiwa re tla loga mano re di late le diaparo jwalo jwalo account number yela ke 215890655 215890655 ke a leboga prof ya a ke leboge malome ka kapa ntate Matlala ke Matlala ke ntate Tlala ntate Tlala re gopela o botse ba thieletše difounu tša gago gore ba confirme payment mo go wena le mama ba fetša gage ba biletše dinomoro tša gago re berekiša ya mama ne mama ba biletše difounu tša gago 063 623 ska ke timo 063 623 24 13 di bušeletša gape 063 623 24 13 ya tšhelete ye mama re ya go thoma ka go petša dikoloto tša lena ka moka kere and then re tlo le thuša ka yona kere ye e šetšeng re tlo itliša ka gae ra le riela le statement sa go bonala ra be ra siša le go batho ba e le go gore ba donatile tšhelete ba bona gore tšhelete tša bona di dirile eng akere so ke gopela gore ge ba founa ba re ba rometše tšhelete o ngwale di-phone number tša motho we mo fase ebile o ngwale le gore o rometše bokae ebile go founetše ka nako mang akere ya so a mo go nna account go ne mo e leng gore e gona normally re berekiša fela ge re dira dilo tša go swana le bo di-tournament dingeng re busy ka account e leng gore e gona straight ya NPO ya rena akere so ye ke tlo le fa difounu tša mokgekolo ge ke tlo sepela mo endene le fele le mo founela le tlo bolela le yena lena akere so ke a le kgopela mama papa le mama ka motsotso monnyane ke kgopela le rataneng le hlomphaneng le tlogeleng go botsana mantšu a mabe mosadi o page e le gore boloi bo gona ke tla botlouša a ke nyake a tlogela lapa la gage ke nyaka go bona dula ka lapeng la gage mama ke kgopela o papa tshwarelo go tše ka moka go riileng tšona papa ke kgopela tshwarelo go tše mme ya go riile go tšona ke kgopela re yage lapa lela la lena ke tlo tla re tlo le bereka le lena re tlo le thuša re le bereke difounu tše mama a di biditšeng ge e le gore go ne wa nyakelang papa mmereko mo gongwe o ne se seng ka gae ke kgopela gore a di founele founu tša ga moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 079 170 9862 or le ka founela 071 398 1508 magageshu ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook ke a leboga batheeletše ba motse community radio station ke a leboga ka ga bota a re tsogeng ka mantšo a dikeletšo go balli ba rena not a dikgegeyo a le go seka le be le tlile go nyaka thušo le tlo ikereya le ba ga bota re kgopela di-donation ene malome ka kapa bore mabenkele nako ngwe ge re donata
bora mabenkele ba gae a banke ba fela ba lahlela le ge ba ka nontšha sefago se stay fela go no lahlela re leboga kudu mabapi le taba yeo a ke go leboga malome ka kapa mmogo le the crew ye e leng gona Sesi Maloma o re o tlo go fa diroko mama re ya mo leboga Sesi Maloma le yena ka go bolela ka taba go rotla go thusha tše ka moka mama di tlo fihla go wena a se dipapadi dilo tše di riwang ka moka a se dipapadi ke nnete e re go netefaletšang yona so re tlo tla ka di-video re bontšhe batho se re se dirileng ke lebogile kudu malome ka kapa a re lebogile moremi crew re ya leboga balli ba rena a re ya leboga motheletši go lela gausi mo a re theletšo ga le gona go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ke tšwele ka gore